Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the first press club of the year. I am Tima, I'm a member of the press club committee, and I would like to start our program. Attorney General, Mrs. Linda Folaumoetui, Second Secretary for the Australian High Commission, Ms. Ella Scott, PACMAS representative to Tonga, Ms. Taina Kami'inoka, Vice President of the Pacific Island News Association, Katalina Tohi, President and Vice President of Media Association of Tonga, media colleagues, guests, ladies and gentlemen. Thank you for attending this evening. We welcome you and look forward to the important discussion of the rule of law. At first, I would like to ask Mahu'inga Mau, a member of the MAT executive, to open this event with a prayer. Malo mo lele ke fiafin ki mo ke fai tau lotu ko kore be ke ulau atu haki ves folofola ke hoko peko ha pou e mo ha hulu ka ki tau tolu i he fiafin i he tohia seo siua wahe uluaki ves ni ma ki he ono e ikai ha tangata tene whaatuu i ho ao i ngai aho ko toa pe o Moimoi o hange ko e ia mo se e pehe pe ia te koe e ikai te whakatukutuku i koe pe si aki koe ke mālohi mo ke loto toa ko e uhi te ke tufa ki he kakaini ai whonua aia na aku fuakawa ai ki e nau ngahi tamai ke foaki ki a te ki nau tolu ko nau tofia. Joshua chapter 1 verse 5 to 6. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Si kaunga faiongoongo ko e whakalotolahi ki ves na kulau atu ka pau ke toki me out ki api o lau lele e folofola ko e talanoa eni e tohi aso siua e taimi na e peki ai a Moses lolotonga eni tataki e whanonga e kakai Isleri ke whanua e tala o wha. Pene tō tau a Moses, pene e ui he o tua sio siua, ke ne whakaau e whanonga ki he kauwai e taha. Pea i he ki konga koe he vesi o no koe whakalotolahi ka ki tau tolu, ne onga ngahi ahi, mo i whainga taa o ngā au e tau whai, ka ke tau mālohi, pea ke tau loto toa, i hono talake mo oni ki he kakai e whanua. Ke tau loto. E o dua mafi, koe mautamai whakahewane ai a Fiona. O ku ke awhio hifo, ki a tek mautoluni ko ho whanau. O mau whakatahataha mai, ki he malumalu ai whaleni, ko he Polokalama, Mahu'inga. O amanaki ke mau whanongo ai, ki he Fakama'ala'ala, me hi atenseniale, ai Pule anga, ki he taha o ngāhi lao, Mahu'inga i he whanua. O mau Korea, o lau Mārie, ki ne nofo ia e Polokalama, te mau Fakahoko. Whai tāpue kina e atenseniale, ki ne kei mau ai peha poto, moha ilo, ya moha mama, makehe, ke whai aki hono tataki aki mau tolu, i e Polokalama o e fiafini. O mau kore koe uiko ki mau tolu, koe kau faiongoongo o Tonga, pia moi whanau o nau kei whekumi, i e malae o e ako, ka koe malae o e faiongoongo. Whai tāpue kina ki mau tolu, aki ha poto ku makehe
Peke mau ha ata mai mama. Peke mau kei Moimoi ai bei ono ripo oti. Pea mo no tufaki ngai whakamatala mo oni, totonu, pea mo whalalaanga. Koe uhi koe kakai e whonua. Whai tāpue kina ki mau tolu ke oua te mau whai ho mau loto, mo mau whakakaukau, ka mau whai be ho mau whatongi a, ki ele leitaha te mau lava. O mau kore koe uhi koe kakai e whonua. Pea mo ki nau tolu o nau mea mai ke Polokalamani. Whai tāpue kina whafo itui ki nau tolu. Mau kore whamore more. Ke lahi moi hule ngahi tō nou, ngahi whihala ki o kua mea tik mau tolu, whamore more iai ki mau tolu. Pea aua nā tuku ke hoko, e mau ngahi whaianga hala, mau ngahi tō nou, ke mau mamahi ai, kai whaki pia ngahi tāpua ki o whakatatau, e mo whina ngalo maa mo maani o ni, koe lotu ia pa mo e huok mau whai. I e loto mau lalo mo oni, pea i e huafa sisu kalaisi, amen. Malo pito tapinga. Koe konga hoko e tau Polokalama. And ko whamorat pete whahoka te rea whatonga e toinga Polokalama. My apologies, Ella, the rest of the program will be in Tongan. Koe konga hoka Polokalama, koe rea taltari. E whahoka te taha kau me mipa o e Matt ko teisa pohiva. Malo. Ko whatap ki he awhio e lau maari e maunioni o tau haonga. Pa ko kore ke u whamalmalu i he ngahi tala whakatapu kakato o e whanua whaatoutou hauwhaki i he ngahi haoanga pēni. Pe whoki ki ona tuku atu i he hongo pe moe antai he ngā lope. Ka e tā mo oku ke u whakahoko atu ki whatongia koe ni ko kouna ki a iau e taina. Ke whakahoko atu i he whiaf koe ni aia kono o atu ai tau rea tari. Ko e tō taha o ku whahoa ko te isa thokana singa. O ko tō kangai e ki ngā ue ko e Kelea Publications Limited. Ai ku ne whakalele ai le tio e whae mai hiwa taha poinima, Kelea Voice, pe whoki ki he newspaper Kelea. Pe au mau me mipa i he Media Association Tonga. Pe a ko tuunga ia ko whakahoko atuai ai whatongia koe ni e whiawhini. My name is Tesa Thokanasinga. My actual last name is actually Thokanasinga, not Pohiva. I manage the Kelea Publications Limited, which oversees the operation of the FM 91.5 Kelea Voice and the Kelea newspaper. And it is in that capacity that I'm here tonight at the directions of Taina to conduct the welcoming this evening. Whilst still in the English language, I would like to welcome you, acknowledge the presence of Miss Ella Scott, who is here from the Australian High Commission's office, and we're always grateful for the assistance by the Australian government through PACMAS to MAT, to Media Association Tonga, and this is one of the privileges that we've been enjoying since last year. I think the last time we had a press club was before the elections last year. So I think everyone is looking forward to tonight and the questions and the conversations and that will be happening tonight. Welcome, Ms. Scott. O ko whaamu ke o talitalelei ai guest speaker i he whiawhiko e ni ka koe atenseniare ai Pureanga Tonga, pe whoki ke whanua koe ni ko Tonga, Linda Simiki Folaumoetui, talitalelei koe i he whiawhini malo ho o mea mai, mo tali ke Fakahoko ai ngahi
lea mahu'inga o ku mau amanaki ki ai ko hinga pe ko e kaweinga ko ni rule of law ko e kaweinga o ku lahi pe o ku loloto pe ko tui o ku tuku ki ai e tokanga mo e whakakaukau e toko lahi i he whonuani i he whiawhini ko iai wai talitali lelei ko e Madam Attorney General. Pe foke talitali lelei ki mautol ko toa pe kau seniors i he malai ko ni o e media tau i heni i he whiawhini Katalina tohi pe he foke ki a Luciane Luani, Lady Luciane Luani ko Soane, Kalafi, ngā hingoa ku iloa i he malai ko ni Taina, of course, and offer goods and bail liki. Mo ki mautol ko toa pe o ku tau lonuku i he malmalu e whaleni e whiawhini. O gai foki ai talitali lelei makehe ai kauako me he tihe o tau i heni i he whiawhini o na wako i he malaikoni o e media. Pe koutui ko whainga maari e lelei eni ka te mautolu ke mou ako ngahi me alahi, hopefully from our media colleagues this evening. Pe ku talitali lelei ki mautolu hono kotoa i he whiawhini. Koutui pe te tau mao Polokalama lelei i he whiawhini ko ngā ko kaweinga Mahu'inga, mātua ki Mahu'inga o kutuku ke whai ahono talanoa i he whiawhini. Ko e whatongia o tau Fakahoko, hange ko e lot lelei na kamata aki ai lot ko e ni ko whatongia o mātua ki Mahu'inga. He ko e ilo, pea moe mama, pea moe tokanga e kakai e hake aki ia magatuunga i he ngahi whakamatala mo e whaunga whakahoko whatongia o whakahoko e he mitia ai whonuani. Ko ia e o ku Mahu'inga au pito ke mau mahinoi ai kaweinga ko e ni pe moeanga e ni tuu mo ni kaunga ki he whonua pe mo tau viviri, pe mo tau whainga ki tau muiaki ai ngahi nau e Pule lelei. Ko ia e o ku mau watu ai talitali lelei ke te mautolo hono kotoa pe, whatawangi pe te tau mao ha e whiawhi lelei i he whiawhini, mo ha ngahi whehui lelei e tokoni ke te tau tolo hono kotoa ki hono Fakahoko lelei au pito au tau ngahi whatongia. Welcome to you all. Thank you. Malo apito deisa. Ko gimo batau hokat ke konga Mahu'inga taha tau Polokalama he whiawhini o ko whima pe ke whaka ilonga mo whaka malo ia ai Polokalama PACMAS ai Pureanga Australia kai ke ngata pe he nau tokoni whakaluku fua ki he Media Association kai tau te whito ki he Polokalama o e whiawhini mo lava whakataha mai tau tol ke whakawhainga maria i ai talano ke kaweinga Mahu'inga koe ni. Ko e whatutu e tau Polokalama e whakaata ki he tau guest speaker he whiawhini ke whai hane talanoa pa ke whahane lea fengaueʻaki mo e tau kaweinga he whiawhini pa e tok osi ko ia pa toki tuku at lewe ngai whainga maari e ke uwhe hui e whakahoko mai. Linda Folaumoetui, malo au pito au mai he whiawhini mo whawhainga mai rei e ho taimi. O kai ke utu iau te fu whema o ke whaha talanoa ke Tongataha koe ni, ta wasi anga mahen ko tō peka Linda. But Linda, koe tuku a te whainga maari koe ni kia koe whiawhi. Ko kole pe ke u hufanga i he ngahi whakatapu kakato ko osi o atu pea me i he wheitu laa koe ni. Kai tupe mua ki he whine motua tua koe ni ke whakahoko atu ai whatongia ko whakawhe iau i he whiawhini ke ulele mai o kau ngā inasi pea mo kau ngā vahe mo ki mautolu kau faiongoongo o Tonga.
Ko e aho wha koe ni o sune. Ko e tau tolu e tau ni. Ko e tau tolu e whakahoko whatongia i he lakanga Mahu'inga mo mawhatuki koe ni. Pea i he tau e tolu koe ni e kutu o wakai atu ki he tau e tolu ko hili. Ko hono mo ni. Ko whatongia koe ni. Lahi au pito a hono ngahi pole. Ko whakau pako hea koe uhinga nau to oai, apply ai ke lakanga koe ni. Te au pehe pe mahalo pe, ka whinangalo pe o tua, ke uiheni i ha aho peheni. Pea o kukau ai fengaueʻaki vaofi pea moe mitia, ko o hoko ia, ko ha kai ke upehe koe pole. Ka oku hoko ia ko ha mea ngāu e Mahu'inga ke ne whaka iwi ai pea mo whaka whaire ata mai ai aki mautolu kai ke ngata pehe office attenzioniale ka koe Pule anga pea ko whamalo atu ki atu ki mautolu ka o media. Ko e taimi whakaosi na o whakautua ai i ha o whanga peheni ki he ka veinga tatau pe koe media a Tonga, koe ki mua pia whakahoko e whiri. Pia nai toko si pe ki nihi na nau lava angi ki he tau ki whiohi anga koe ni. Ka ie whia whini kou whia lahi, i he kusio o toi toko lahi angi ai kau mai a ki mautolu kau faiongoongo. Pia kou ilo pe mahalo koe tūkunga e aho, pia moe tūkunga o tau iai he aho ni, pia mahalo pe moe ka veinga. Ka ko fie Fakama'ala'ala atu i ho mo whakawhi ai whini motuani. Ko ilo pe, ko hanga pe, ko tokolahi atu mautoro mo whawhetu utaki angi ki au o tuku angi ngahi whehui. Pea ko taim pe koe ko lava tāri ai, ko tāri. Pea ko taim pe koe o ko ikai ke u lava tāri ai, o ko toi whakahoko at pe whakamole mole, o ko ikai ke u lava tāri ai ngahi whehu i ko ia. Pea koe atakai pe ia o ko ngāwe ai, o ki ai pe ai kakai, o ko whakahoko whatongia ma nau tolu, ai a koe kapneti o Tonga, pea moe Pule anga, pea o mea ai pe e teisa moe kauloia koe ni o mo iheni i he whiawhini, o ki ai pe ngahi mea malava ke mau whakahoko atu, tuku atu, pea iai ai ngai whakamatala o ikai. Ko uhipe, koe ke pēia, ko whakapuripuri ki ha mea ka o media. Ka ko uhipe, o ku iai ai mea whakapiritania o ui ko solicitor client privilege. Pe koe wā whakai ngā au e hange pe koe kau Tongatapu mo ni kau patients. O ku ikai ke malava ke mau tuku atu ai hangai whare i whakalao o mau whakahoko. Ka ko pau pe ke loto ki ai e mau client. Ai a koe kapneti, pea moe Pule anga, pea ko lave i pe mo whakataha whakawike pe mau kautaki, a tā au pito ke whai atu ngahi whehui ko ia, o ka pau ke hangai whehui he kai ke ulava tāri i he whiawhini. Kai whakaato au ko Fakama'ala'ala atu i ho mo tuku mai whainga maari e koe ni. Ko ka venga o hange ko ia o ka i he ki slideshow koe ni, and pa o siai pe whemahinok ela. Again, I apologize for not being able to speak in English, but the presentation will be passed on to you. I will be giving my presentation in Tongan, but thank you, Ella, for being here. Aia koe ka veinga, koe Mahu'inga o Pule ai lao. Hange koe ia na o slave pe kia te isa, koe ka veinga ia koe ni kuo hange koe lau, o kufu loloto au pito, pea o kufu whalahi, huwhangai whakatapu, ka o kou whainga pe, ko hiko Tongatapu na whetu utaki ange o kore ange o lere mai o whai Polokalama koe ni, na ne whakahoko mai, ha mua whai ha o tala noa ki he hopo koe ni na whakahoko, whekauaku pea moe whiri, peko election petitions, tuk mai moha o whakamatala, whekauaki moha o ngahi whare ina e whakahoko. Ka makatunga pe whakamau pe ki he Pule alao i he Pule angani. Ko iai o ku whaka te whito pe o ku
whasi mai pe tau kaweinga, ki ngāi aki pe ai ngahi hopo koe ne tau toksi tua me ai, koe hae mau kaunga ki ai, ai a koe kuhinga a mau tolu, ofisi atensioniale, pea koe hae ai ngahi tūkunga o ngahi hopo i he nea umai ki he ahoni. Ka o ku hulu iai i he ngahi whakatata te o atu ai Mahu'inga ai Pule ai lau. Hange ko ia mo mea i ko uni ngaue pe mo ngahi uni hopo pe foki he ngahi ngaue whakalao ko toa pe o mga tuunga ia i ngahi lao. Pe ko poni te whenga pe ke whakaari-aria pe te whenga pe ke vave pe tau talanoa ko uhi ko ilo ko konga Mahu'inga taha ai taimi tari whehui. Koe ki whakahoha ai whai koe ni e konga fitu, aia koe uluaki, aia ko tau mei lava tau tohu uluaki i hono whakawhei loaki atu. Au, pea pehe foki pea moi kaweinga. Koe wā o ko upuke whainga maari eni ke toi o atu pe, hei ilo na toi maala-ala mo toi ho ata lele iangi ai ngahi ngaue mo ngahi whatongia e ofise atensioniale. Tolu, te tau lawe wawe pe ki he ngahi hopo koe ni a fengaueʻaki pea kai tau te fito pe ki he hopo koe ia e taha. Aia na e Fakahoko koe e teisa, i he wahaa o e tui o netoa, pea pehe foki ki he Tongataha na e whakafofonga i e teisa. Koe to wha, koe whakaukau koe ni o stay, o application for stay. Lahe kakai au pehe na e toki whauhake pe fo i whaunga ngāue koe ni aneafi. Pe koe o kai ke asia ngahi lao e mea koe ia. Ko pehe pe o Mahu'inga ke Fakama'ala'ala i he tawha koe ni. Ni ma, ko hono foi process koe ia, e kai ke o fu'lawe lahi ki ai, he koe tawha kfogenia a whalearea, kana e lawe ki ai e ngahi hopo koe na e Fakahoko, ai e whai pe ki i lawe ki ai. Ono lewa ko hono whakama opo-opo, pea toki tuku a te whainga maarie ke whai ai hangahi whehui. Koe tau ka veinga, koe Pule a lao. Hange pe koe mo mea i, ho eiki pe moi ka inga, ko mo mea mai koe nā mo osi. Mea i, ka no kato pe mo tolu ai ngahi, tūkunga ai ngahi hopo koe ni ko tau wau ki ai. Pea mo mea i pe, o toe pe ai fo i stepu e taha ke ni whakakakato ai ngahi stepu whakawhamauanga, ai a koe hopo tangi, ai a e tok Fakahoko ia, ihe pe ofi, ki he wike tolu pe whānai o siulai o e tauni. Kono whakamaupo mai o ngahi whaunga ngāue, ngahi tūtuni whakawhamauanga, ngahi ngāue whakalao ko toa pe, koe lao o hiri o taha, i he ngahi uni lao ni kotoa, koe tau koni stūtone. Pe hange pe koe au mo mea i he kupu whā o koni stūtone, o fie mao ke iai ai lao, o tatau, pe o apply tatau ke toko taha kotoa pe. I kai toi whai ke hei, ai no pele, me he tua, pe koe mau lalo, pe a pehe foki, he kai ke whau halao, ke toi whipaki pe a moe lao koe ni. Koe lao Mahu'inga foki e taha, o whai kia e sio i he ngahi uni hoponi, hono kotokotoa koe lao e whiri. Pe he kai ke toe veteki au ai ngahi kupu koe ia, mahino au pito, he kupu nima o lao ki he ngahi whiri, o ne o mai ai ai totonu ki hataha pe, ke ne whehuia pe te ne eke whakalao, haola o hangai whiri. Pea uki ai, a ene totonu, pe nai kau ki he whiri, pe ko hatoko taha kantiteiti, hataha pe, ke ne eke, pe ke ne whaile ha petition, pe ko ha eke whakalao, pe kono ekea a haola o ha whiri nai whai. Mahu'inga au pito pe foki ai sino koen koe whakamauanga, i ono Fakahoko e ngahi eke koe ni.
Pea mahino au pito koe whakamauanga ko hono whatongia ke tū tau ataina. O whakatatau ki he kupu walutolu ei o konstituto ne. Ko pau ke tū tau ataina i he taimi kotoa pe. Ai whakamauanga. I he taimi o ne wakai iai hangahi hopo. Pe ko hangahi eke whakalao ko o mai pe ko ave ki whakamauanga. Mahino au pito i e hopo koeni ai tuifua pia moe kaungai whakapureanga, tribunal koeni kaungai whakapureanga e fie mau, koe whakamauanga, o nau whatongia ke tū tau ataina, o wai whiriwhiri mānako, whai totonu, ke nau whakahoko whatongia tau, i hono, puke puke, pe ko hono whakaari ai, Pule alau i whonua. Ke mahino o kuiai ai fakalakato, ai kakai o whonua, i hono ihene whakahoko a hono whatongia, koe tū nia, pe koe whakahoko o whakamau tu totonu i whakamauanga. I hoko atu ki he ofisi a Tenseniale, o toi hape foki he konstituto ne, kupu tau taha e konstituto ne e whatongia o ofise a Tenseniale. Ko hono whatongia ke ne whare i ko ia ai tau pehepe ko e loea, pe ko whare i whakalao ki he kapneti pea moe pureanga. Koe ki asmai ai ko e whare i whakalao mai kakai e whonua. Ka koe kapneti pea moe pureanga. Ka o ne whakafofongai ai kalauni pe koe kakai i he ngai hopo hia. Taimi o mamahi ai pe o ki ai hataha o ku maumaha ne koloa, iaha lavea po ka ngai kuesia o hoko kono sino. Ngahi mea koe o mo lava toai o launga ke kau polisi. Koe kau loea o ne whakafofongai a ki moutolu kau mamahi koe he ngai hopo koe ia. Koe office koe kau loea e office a Tenseniale. Ko ofise a Tenseniale o toi whaulao i he taimi o tū nia mai ai he pureanga ke whau ai hangahi lao. Pea pehe foki ke mau whakafofonga i ai pureanga i he uhopo sivile kotoa pe. I he taimi o whakailo ai e hataha pe i he whonua, pe ko tongani, pe ko muri. Hataha i he ngau e whakapureanga, lolotonga o whakahoko e ne ngau hano whatongia i he malumalu e pureanga. Ko ofisi a Tenseniale tene whakafofongai ai pureanga i ngai hopo pehe. Aia o ku whakapatonu mai pe ai ngai whatongia ke mau whakahoko. Lahe taimi o ku takuai social media ai hoko hangahi mea whakahia pe ko ha mea o pehe i Facebook a mo ngai mea pehe eke kakai ko fe a Tenseniale o kai ke hawai o whai mai ha ne lea pe ko ha ne whakahoko hanga au e ke ngai mea koe ni. Ko le whakamole mole pe kakai whonua, o kui kai ko mau whatongia ke mau whakahoko hanga hinga au e whakalao i u mea koe ni, tuku kehe ka pau koe whakailo e pureanga, tuku kehe ka pau ko haolaunga ki he kau polisi pe iku ai ngai mea koe ni ki whare hopo, ko taim pe ia te mau toki kau atuai, ofise a Tenseniale, ko whakafofonga e pureanga i hanga hopo sivile, pe ko whakafofonga a ki moutol mamahi, hiri ha mowo o launga ki kau polisi, whai kau polisi e whakatotolo, koe koe kau loia mau ofisi o ku CEO holo whai whakatotolo ko ia, ko taim pe koe toki ave ai ki whare hopo, o toki aha mau kau ngātu, ai ofise a Tenseniale ki he ngahi hopo, hia, pea pehefo ki hopo sivile. Toi ai pe ai ngahi whatongia kehe o whakahoko he a Tenseniale i ha fie mau he whakamauanga o hange koe taimi o whai ai hano pusiaki i ha whangita maiki te kai ke nau hokosia nau tahiwa pe ko hano ohi ha whangita maiki o maiki he office o a Tenseniale e whakamauanga ai whatongia ki hono whakatotolo i pe toton mo tau ki he nihi koia o nau kore ohi,
Pe ave a whangita mai koe ni ke pusi aki, pe o toton mo tau, ke wha ke whamauanga, ai toton whakalao ke tau ngai tau hi whakalao ko ia. Ke tau hoko at lewa i he taimini, ki he ngahi, koe case study pe taha, fengaueʻaki, pea moe tau hopo koe ni i hono polea o e ola o e whiri, ki he Tongatapu hongo fulu. Kai whakate whito ai hopo koe ni fengaueʻaki pea moe mo kiu versus tui o ne toa, pe koe keisien na ngai whakangatonu ki ai a teisa. Mahina o pito pe o hange ko ia mo mea i. Nai fakahoko e whiri. Pea nai whai ngahi whakailo ko hi ko ngahi tuku aki. Nai whai ai ngahi totongi whakafufu. Pe ko totongi o whakatupunga a no whakaloto iai hani ihi ke nau whiri hanga iha whakafufonga. Ngahi lao ko ia o malu pe ko ngahi tuku aki ko ia na malu ia i he ngahi lao o e whiri. Ta mo fia mau pe ke mo mea i ho ek mo kainga ko lao whiri ko ni na talu hono whakotu pe hono whau e ngahi lao ia ko ni i he taha hiva ngofuru. Taha hiva valu hiva, taha hiva noa na whakahoko ai hano whau e ngahi lao ko ni pe ko ngahi lao ko ni na tau tuku au mai o au mai ki ahoni. Hange pe ko ia ko glave i he tau whakataha ko o si i he taimi na whakakaunga tā makia i he komson whiri, koe ki toi kau he komson whiri he taimi. Kana ia ngahi whotutu mo ngahi palani e komson whiri, ke whai a ngahi liriu ki he lao e whiri, ki mua he whiri koe ni na toko osi. Kana e tutuni he paremi he aho ko ia, ke ki i tolo ia te ngahi liriu koe ni. Pea koe ai, o tau kei whanonga mai aki, hono ngāo e aki, ai lao lolotonga na e whau i he tahiva valu hiva, tahiva noa o pasi, o tau ngāo e aki. Ai koe tau e nia e ua fulu tupu, me tolongo fulu e tau ngāo e aki e lao koe ni. Kai ke te whakalolo au, hono te ate whakaiki o e ngahi mo ni mea o e hopo koe ni ko mou osi, mea i kotokotoa pe, ai hopo koe ni a kiu, pea mo tui o ne toa. Ai a nai whai ngai tuku aki, te kau aki pea mo tui o ne toa i he whaunga na ne toho aki i ai, hani ihi, ke nau whiri ki a te ia, pea na e mahino, na e halaia, tui o ne toa, ko hi ko ngai na e halaia i he whakailo e taha. Ai na e ua whoke e ongo whakailo, ulu aki, na pehe na iai toho aki i he tokotaha koe ni aki a hono palo mesiange pe koe whakaai ki i Kautaha kakai whewhine koe ni pe koe tau pehe koe handicraft i Homa Niu Tau o oange ai ngahi whakaai e mau e nau ngahi paanga o ka pau e whiri ai ni ihi koe ni ia tui o ne toa. Hono wana e whai ai whakamaunga o e hopo koe ni ki hono langa o wafu o a wha, i he kolo koe ni ko a wha, pea na e whakahoko ai whakailo o magatuunga i hono toho aki, pe hono whai ai ki nau tolu koe ni e wahenga koe ni ke whiri atu o ne toa kai langa e wafu. Pena e os langa e wafu pa tok whai ai whiri. Hangi e ko tau kaweinga, koe pule a lao, o whamalumalu ai tuku aki koe ni, mo whakailo koe ni, ihe lao whiri tahiva valu hiva. Pea hangi pe koe ia, o whakaiki ke atu ihe screen, koe ngahi ere ni tiena, pe koe ngahi kupu i lao, aia o whakahoko, pe o pena e base me iai, pena e pangatunga me iai, ai tuku aki i koe ni, o tui o ne toa. Aia whakate whito pe o glahi au pita mei katoa pe ngahi hopo koe ne whakahoko i he whiri na e magatuunga ia he kupu wa taha ei i he bribery pe koe whakatonga, koe totongi whakafufu, pe koe totongi
ke toho mga tuungai hawhiri. Haia o mahino au pito pia mei he ngahi whakalea lao o whakahoko hia i he taimi o whakahoko ai ha whakaai ai pe ko ha toho aki o ha taha whakahangatonu pe ikai hangatonu o ha nihi i hano awe kia tiknau tolu ha paanga pe ko ha mea ofa e he tokotaha kantiteiti pe ko ha tokotaha o ne whakafofongai ke mga tuungai a hono whakaai ai pe ko hano toho aki ai tokotaha whiri ke whiri mai tokotaha koia pe ko whakaai ai ke o ai whiri. Ai o kawai paanga pe ko hatoi koloa kehe. Ko e ngahi whakaiki ki pēna ia o e ngahi mo ni mea na tuku atu i he hopo koe ni fengaueʻaki pea mo e project po ko e wafu wafa pea na mahino au pito ai i he tutuni koe ni e hopo koe ni ko e taha o e ngahi whehui na whehui ia e whakamauanga i he hopo koe ni ko hai ai kakai na nau mau ai hapaanga pe ko halelei pea me project koe ni. He koe taha fokia e tau kapo ai tawhaaki koe ni atu i anitoa nau pehe na ikai ke pehe ke whakapatonu ai whakai ai ia koe ni pe ko tohaki ia koe ni pe ko bribery koe ni ia ki ha taha pau. Ko e rea whakalukfua ke kulupu pe ko kulupu koe ia o koe ke pehe ke whakahingoa mai ko mere mo siu mo asnate na e whakaloto i o mga tuunga ai ai nau whiri kai ke na e whakahoko a hono wakai e he whakamauanga e ele meniti koe ni pea na e pehe ai e whakamauanga i he hopo koe ni o ku ikai ko ikai ke whakapatonu mai pe whakahangatonu mai ai whakamooni i hono whakaha mahino mai ko hai a kakai koe na e whakalotoi ko iai na ikai ke tari ai eke koe ni. Taha pe ia ngahi mea na whai ke asio e whakamauanga. Ko event koe ia i New Tau. Again, pe koe na toi whai pe ai whehu ia whakamau. Ko komiti koe ne a kakai whewhine. Ko ki nau tolu na nau mau whakahangatonu e ngahi tokoni koe ni. Mantui fo koe komiti a koe ne whai ai Palomesiange e Fakahoko pe o ate sirini pe na e toki whama i he whakamooni ta koe na kai ke oange paanga ia ko uhi pe koe ngahi uhinga whakawhare paanga pe mo ngahi kai ke na ui he tokotaha whakailo ia ai kau whakamooni ke Fakahoko pe koe me na tau kawe i he tokotaha whakailo na iai ai falala pe mo amanak neong na kai ke oange sirini kana iai ai ele meniti toho aki ke nau whiri pe atoki o ate sirini a mui pe oange pe ikai kakuo osi Fakahoko ai fo i toho aki i koia. Pe ana e mahino au pito i he ngahi whakamooni kawa lave mao pe he foki ke kakai whewhine na nau kau ke kulupu koe ni. Na e Fakahoko anka nau tolu e whakahu wange ai paanga ke nau ngahi akau ni pe mo e nau ngahi tohi tala site a kau memi pa. Na mahino au pito pe i he whakamoni a te vita lave mau ko minista malolo ia. Na iai ai tala noa pehe. Ka kohono moni na te ke whakakakato i ngahi ngau e whaka-procurement nai ke whakakakato hono mahe atu e mea ko ia. Kai ke na e whia maari e pe whakamau ia i he tutuni koe ni. Na e oswai ai offer, pe kono tuku atu, pe kono whakaari atu, pe whai o whenga ke toho aki, ai tokanga, ai kakai koe ni, ai kau whewhine koe ni. Pe neongo na ikai ke mau e pāngai ki mui, kana iai ai ele meniti o toho aki. Na e whai ai sio e whakamau anga, pe koe, tau pehe koe paanga koe ni, koe mea offer, pe koha grant, pe koha whainga tokoni. O ke ai naha no Mahu'inga i kai ke totongi, ta haia ngahi whehu i Mahu'inga na e Fakahoko.
Kana pehe e whamau, i he whamau opo o e ngahi ere me nitia ko ia, o ne pehe e ia na kai ke whia maari. I he tuunga mea fua na ne ngā ki, ke mō mea i pe koe tuunga mea fua o ngā aki he u hopo whiri koe ni, koe standard of proof, koe balance of probability. Pe ko hono fua tau e ngahi whakamooni o ko atu, koe ki hange koe hopo hia o ngā aki ai mea fua koe pele o kai ko mea fua anga maheni hopo hia koe te whakamooni tae toi vei ua. Koe mea fua i he ngai hopo whiri koe ni kua tau toksi tua mei ai. Hono fua tau pe ko whē i he ngai whakamooni i he anga wakai whakaluk fua e whakamau anga oku ki mamawhangi. Pe oku ne fua tau e ngai mea koto e ngai whakamooni mo e ngai anga e ne wakai ki kau whakamooni anga e nau whakamatala. Pe ane sio po ko whē o pau ni mamawhangi. Ka ngai whehu i koe hae mea e mga tuunga e pau ni mamawha. Mahalo pe koe tokolahi ange ai kau whakamooni. Mahalo pe koe anga whakafōtunga ai kau whakamooni i anga e nau o atu e nau ngahi whakamatala. Mahalo pe koe sio whakalukfua ki he ngahi uni ere me niti kotokotoa ko ia o ku Fakahoko aki a hono ai ngahi whakamooni o mai. Ai a kua pau ke i he sio whakapoto taha ai whakamau anga ke ne fua tau e ngahi mea ko ia. Pea i he ne pehe, na i whakahoko ai he whakamau anga i he ne whakamau ai ngahi whakamooni whekaueʻaki pea moe tafa ako e niok ne pehe na e teiki ai ke lava e pōhiwa tu ia ne toa i he ne i hono tuku ki ai fo i whatongia ko ia ke whakahoko mai hangahi whakamooni ke ne whakawhepaki ai ngahi whakamooni o atu e kiu na e tūiangi e whakamau anga ka kiu i he tawhaako e ni o e i hono tawhaako e ni he ngahi tokoni ki he kau whewhine ia o ne pehe o ku mālohi ange pe au mamafa ange pe au tonu ange pe au tūiangi ke ngai whakamatala ko ia na e oange e kiu whekaueʻaki pia moe whakailo koe ni. Pia ne tāri ai petition koe ni pe whakailo koe ni. I hene pehe o whakatatau ke ngai ere me niti o e ngahi o e hia koe o e whakailo koe ni koe bribery na e whakamau opa e whakamau anga o pehe o kumalohi pe kua ikuna a kiu i hopo koe ni. Pea i hene pehe o whakatatau ki he kupu tolua o e lao e ngahi whiri. Ne ongo o kai ke mawhai ai whakamau a ngā ia ke ne whakahoko ai fo i ngāu e ko ia ka oku whakatatau ki he lao. Operation of law. Tūkunga e lao koe o whiri e whia mau lewa ke tuku hifo a ki nau tolu pea meihe ho nau ngai sea i he wharearea o ka pau o nau i loto wharearea. Sai koe au koe ni ki he foi stepu koe ni ki hono whakahifo ai kau me mi pā pea meihe sea e wharearea. Hange pe koe o hā i he kupu ono pe koe kupu ono e konistu tone. Ko hataha kua whakamooni ki he whia maari e wharearea. Na ane ngāwe aki ha whakamanamana pe ko ha bribery pe ko ne tukuat offered bribes pe ko tukuat ha totong whakafufu i he tau mua ko hono whakaai pe toho aki hani ihi ke nau whiri ai kua pau ke to'o hau nau sea mei wharearea. Koe unseat, koe lea whakapilitania koe unseat.
I he kupu tolua uluaki o lawa ngahi whiri. Kua pau. Ke unseat, ko whanau pēni o kupu tolua. Ka pau ko whamoni I ha hopo, I whamauanga, pea kua ni halaia. I he taha ngai kupu koe ni, aia ka pau mō whakatoa ngai pe koe kupu owa na e halaia ai a tui ane toa. Ka pau I he ngai kupu koe ni, wa taha uowa pe wawha, te halaia ai, ko pau lewa. Ke tuku atu, ai ngai whakamatala ko ia ki I whalealea, ke whai hanga aue, ki hono to'o, ko unseat, me I whalealea. I he kupu ngahi lao pe nia whikauaki pia moe fo I ngā aue koe ni. I he kupu koe ni e whalealea, lao e whalealea, kupu ono, o ne whakaha mai ai, ka pau e pekia, pe whakawhisi hataha me whalealea, ko pau, he kailewa ke toe tāu pe totonu, ke ne kei maa hono sea, pea ke whakahifo ia o whakatatau ke kupu ono, o whakatatau ke kupu koe ono e lao whiri, aia koe lao ia, koe kupu ia o whakawhilawe I ki ngahi hopo whiri koe na tau toki lawe ki ai. Pea me iai, hiri e hono Fakahoko pe whakahifo, pea me he sea I whalealea, e whakahorewa e whirisi, o whakatatau ki ha aho, e loto ki ai, ai komson whiri, pea mo sea whalealea. Kupu whakaosi, pe koe lao whakaosi, koe lao e hopotangi, na iai nihi mea tik moutol, na mo wheheuia mai, kia te au pe ngofua ko ha tangi I he hopo whiri. Ko hi o ku te wakai ke he lao koe ni hopo whiri o kai kia ha kupu ai o ne whaka whainga maarie I mai ai tangi. Ka o ai ai lao koe ni ki he lao koe ni ki he whamau anga tangi o ne whaka whainga maarie he kupu hongo fulu. Whaka ata ki ha taha pe o tae whia maarie ka whainga tūtūni I ha hopo pe I whamau anga lahi. O ki ai pe o ata ke ne whaire ha ne tangi ki whamau anga tangi. Koe whakamamawha ha whaahinga hopo pe I he whamau anga lahi. Pe oku I he maulau o ku kau ai hopo koe ni, hopo whiri. Koe hopo ia na Fakahoko I whakamau anga tangi, whakamau anga lahi, pia ata ke Fakahoko hangahi hopo tangi. Pia ne os whai pe ngai hopo tangi ia, I he ngahi election petitions ki mu atu, I he tau tahiwa hiwa ngofulu, ne os whai pe ngai hopo peheni I he kuohiri. I he tau kei lele pe fo I ka veinga Mahu'inga Pule a lao. Ke mō mea I pe koe lao, I ngai fōtunga ke ko ia na o whakaha atu. Ko ia o ne tataki ake tau ngai whonga ngāo e whakawhamauanga, whonga ngāo e whekau ake pia moe uhopo, whonga ngāo e ne tokonia ki tau tolu, whakamama mai ai hala whanonga o hangahi hopo. Sai koe kawenga hoko koe stay of execution, pe koe whai whoke tāla ai I he nihi, lahi o nau pehe, nei kai whoke whai ha whonga ngāo e peheni e hopo a tapu pepe mo lavu I hopo koa lavu. Koe hau ai mea koe ni mei whē. Mea ni koe toki fhoi whatuha ke pe ia I he whamau, kau whamau oi ahoni. Pe koe toki whatuha ke pe ia koe uhi koe tuukunga o tau I ai, I he pule anga, pe koe hau mei whē. Whakahat pe e hoek moe kāinga, whatatau pe ki o kea ngahi lao, pe koe ngahi tūtūni o ne hai, pe ne tataki aki, ai ngāo e whakawhamau anga lahi, pe pehe whoki ke ngāo e whakawhamau anga tangi. Pea I he lao whikaua o e whamau anga tangi, tūtūni whikatolu,
O ne whakahoko mai ai, ka pau o i kai ke iai, hangahi lao pe ngahi tutuuni, ko oku asi lolotonga i he tau ngahi laon, i tongani. Oku ata ke tau wakai ki he ngahi lao o Piritania, mo ngahi tutuuni oku ha i he tohi whakalao aia oku ngaueʻaki e Piritania mo ngahi whonua o nau Moimoi ki he whonga ngau e whakamauanga pe koe common law rules o whakata ia ke whai a wakai ki ngai tūkunga ko ia. Aia koe tūtun whikatolu ia e tau Supreme Court rules pe koe lao ki he tau whakamauanga lahi. I he taim tatau pe o whakaha mai he tau lao pe koe tau ngai tūtuni koe ni ki he whakamautangi. Ai tūtuni whikahiva o ne pehe mai tuku kehe. Ka pau e tūtuni he whakamauanga lahi. E ikai hoko ai te tangi ko ha mea ia ke taofi aki pe stay aki. Ha whahinga tūtuni o whakahoko i he whakamauanga lahi. Aia ke whaka no. Ko application gon ke stay, po ko kore ko ia ke ta ofi, whakataimi hano hirifaki, hangahi tūtuni ai whakamauanga lahi, i ha whainga tūkunga pe, ko pau ke whakahua atu e whakafofonga lao, o i Tongataha ko ia, ne fie mau ke ta ofi whakataimi ai tūtuni ko ia, kai oua, kua whakahoko pe whakakakato ai tangi, i ha hopo o te tai fie maari ke ola ai ana e whakahoko i whakamauanga lahi. O kai ke uhinga ha te tangi pe i ha hopo ke pehe otometiki ai hano taofi, hano whakahoko ha tūtuni. Tau pehe hange koe tūtuni koe ni nai whakahoko i ngahi hopo whiri koe ni ke pehe ko halaia ki he bribery pe koe tau pehe koe totong whakafufu, ko iai, ko pau ke unseat pe to'o a hono sea me i whalearea. Koe ke uhinga pe te whakahu e te tangi, ko uhi koe ha te tai fie maari, i kai koe ke whiunga i ko pau, ka pau te fie mau ke taofi, hono whakahoko e tūtun ko ia, o ua e tangi, pea mo te whairea te mea kui ko application to stay of execution. Hono taofi, ha toe ngahi tūtun nai whai e whakamauanga lahi, kai oua, ko lava ai hopotangi i whakamauanga tangi. Sai te uki lau wawe pe, wawe taimi ka tak whamole i he whakamatala lo atu ke ngahi lao, ka Mahu'inga au pito pe, ke whai a hono mahu, ke Moimoi, pea mo Mahu'inga maari e ngahi lao, pea mo Pule a lao i o tau whonuani i he taimi o apply ai i ha ngahi mea whakamauanga. Koe fōfua kore whoki na whakahuat ke whakamauanga whika aku mo u hopo koe ni hopo whiri, na whakahoko ia e Tongataha moeaki versus tapu eluelu. Aia koe, hange koe glave ane nai, o whatatau ki ngahi tūtuni ngau e whakamauanga lahi, pia mo whakamauanga tangi, na pauai ke whakahu e moeaki a e nekore ke whakamauanga, ke taofi e mea kotoa pe, pia pehe fok, pia whakahuat, whakataha, pia mo ngahi mga tuunga e ne tangi ke whakamau. Pia me iai, ka tari e whakamauanga e nekore, he kai ke whakahoko a hono to'o, a hono lakanga, pe te to'o ia me sea whakafonga whalealea. Pia ka pau he kai ke tari e hoko atu pe, a hono whakahoko ko ia, oi tūtuni ko ia na whakahoko e whakamauanga lahi, ko halaia, pia me iai ko pau ke to'o a hono sea. I hopo koe nina e ui atuai ai ofise atenseniare ke ne kau atu ki he whakahoko e whatongia koe ni. Koe ha hono uhinga, katak pe i ngai hopo kotokotoa koe na e whai hopo whiri, na kai ki ha mau kaunga mau toki ai. Hange pe koe ia koe whakatala noa atu i he kamataanga o mau toki
hupe ki whamauanga, ko ha whakafofongai o pule anga, pe koe whaunga ngau e koe ni kapau hui at mautolu e whamauanga ke maulawa atu o hoko koe mea gui koe amicus curiae, pe koe kau ngā mea o e whamauanga, pe koe tokoni, ke whai pe ha tokoni, ki ha ngahi mea whakalao, o whia mau he whakamauanga, pe ko ngahi whakotu te mau tuku atu. Kau whakamau muri whoke ni koe ni, pe au kuiai ngahi uhopoia, o kai ke nau fu meai, pe au nau hoko ano ui atu atu mau tolu koe tokoni pe, ki hono Fakama'ala'ala, pe tuku atu ha mau viu, pe ko ha mau whakakaukau ke tūkunga o e keisi taktaha. Aia nei ui atu at mau tolu, kai ke aha mau kaunga he u hopo whiri, ko hui ko ngahi mea whakawhoitui pe ia, ai kau kantiteiti. Ne onka kau ministaia ki mui, ne tok whotu whok nau tolu ko kau minister hange ko moeʻaki mo tei, mo kalasko ia, ka oku aia ne kai ke aha mau kaunga ki ai, he ko ne nau lele whakawhoitui pe ko iho nau lakanga, iho nau whatongia koe kantiteiti, iho nau whiri pia nau tomo nau taktaha wāhenga. Aina kai kia kaunga e pure anga ki ngai hopo koia. A koe nto kaua tueni i he mea koe whekauaki po epu stay. Ange koe ia mō mea i pia ko tuku atu e whoke ututun whakamau anga kai ki uto lawe lahi kia ka i he taimi o whaia e sio e whakamau ki he pe oange pe i kai a stay, ko pau ke sio ia ke ngahi tawhaaki he kehe koe ni. Pea koe, maa koe mea te whito pe, e toki oange pe ha stay, pe toki whakamawhai pe ha stay, o ka pau ke ha makatunga o toi mahulu ange, pe ko ha toi uhinga o mahulu ma kehe ange, o to tonu ke o atu ai fo i monu ia koe ni. Kau ai te whoki ai taha koe ngahi mga tū ngā ia, pe ko mea i pēne te isa, ai sio koe e whakamau a ngā pe ngari e successful, pe e mālohi nai, via ngahi mga tū ngā whewheka ai tangi koe ni o kua whakahu whakatahat mo stay, ke mga tū ngā ai ha pehe o toton pe ke oange ai fo i monu ia koe ni. Pe a neongo ngahi tau kapo kehe pe koe ngahi whakahua atu ngahi submissions kehe i he tawhaako koe ni, ka i he tutuni au whangatuko e whakamau i he mean nani pe neongo hang whakatata pe ki ai hopo ia koe na whakamau i pe tui whakamau lahi pe whok nani whai ai sio ke ngahi mea koe ni. Neongo ko ia pe na toi whakamau i he whakamau anga lahi i lalo, ka nane oange pe whainga maari, na sio whakaluk fu ai, he taim na ne fua tau ai ngai mea koe ni, pe na kau a ne whaalawe koe ki he prospect of success, pe e ola lelei pe i kai, na ne tō mai pe ai ngahi whakakaukau whakaluk fua, koe ki pe o kau ka whainga tawhaaki, ka i he ne sio pe ko whē ai ngahi tawhaaki e wesia kovi, pea koe hae we sia kovi ko ia, pea i he sio whakalukfua, pea koe hae tau whatata pe, ka tak pe ke uki lawe ki ai hange koe tau pe he, na ia sio pe oku totonu ke Fakahoko ai stay, pea to'o hono ngahi monu ia, pea whai at koe mea o au ke hopotangi, ta koe mālohi ia i he hopotangi. Koe hae lewa fua tau koe whamauanga, ko whē mea, whē ai tūkunga, o pehe e toi wesia kōwiangi. Pe koe ne tō ki tua o whatatahange ko lasike, ko hopo koe lasike, o nofo mai mei tua, pe a iku eke ene ngahi monu ia mo ngahi mea ko ia ka kua tō whokia ki tua, pe a iku alo hopo ke whamauanga tangi pe a mālohi. Koe hae lewa, kai ke toi lawa whakawhoki mai ki loto, he taim ko ia was whai whiri si ia mo ngahi mea ko ia. Pe o ksaiang ke kei tuku i loto, ke whakapapau ia tūkunga pe mo ai ola o e whamau tangi, pe a toki whai me iai, ka pau mahino fo iai pe a toki whai hono unseat. Ko whē mea e wesia kōwiangi.
Pea I he fua tautau aina e o mai lewa he whakamau e tautau te whito ki he fwoi keisi koe alasike e ne whakatata mahino mai aki ai koe lao ia pe koe tukunga pe na liliu ai konistu tone ko hi koe I he kupu I he ko hi koe hopo alasike I he disability convict disability ai koe kupu fitua no nai aia o mahino me ai I he time fokia koe ka te ngai pōpula mo ua ta o e ua mahino ku te mo ua ta o e ua pe lahi ha ka pau te ngai whakapule anga pe no pere more ai pe ho te whainga ma kai ke toi ngofua ki te toi ngai whakapule anga mo ngai mea ko ia taimini whakahu mai lewa I he wafi taha wā nai a liliu ke konistu tone ke lao ko ia o pehe Io ka pau te ke mo ua e whakamau anga ki hahia lahi ha ke he ta o e ua he kai ke pehe ke tau te ai pekita pa te alo ai pekita I kai o mai lewa a hoi whaaua ka pau ke fie whakahu ai ho tangi pia ke whakahu ho tangi pia Fakahoko ai foi process ko ia tangi ke osi pia ko hape ola pia to ka pau te ke maalohi ai pe pa te nofo ai pe I hoto lakanga ngai whakapule anga pia mo no pere ka pau te foi mahino ko te mamahe ai peo Aia na liliwe lao ia ko hi ko keisi ko ia lasike mahino na fai tu tunia o ave ansitia to o ia me sea o falea tana ia mga awe ki to en lakanga no pere mga himia pe ko hi ko tu kunga ko lao I wafi taha pe hongo fulu nai ai tu tunia lao ko te mo ua pe hia laka hake ai ngai populai ta o e ua ai tau te ko mai ko pa automatic pe te auti kita out me ngai whapule anga out me no pere out me ka whakahu mai lewa ai ki fo I kupu koe no whakalelei ke oange whainga maari ke tangi ke tau toki au ke ose ola koe tangi ko hape ola pia tok whai lewa ai ngahi unseat ko iam kai ke na mau e lasike ne pangalahi I he hono tuko I ki tua pe mahino o ku malo ne hopo fo ke alo ke tangi kai ke ko ngai tu ku ngai mo ke sia ai na mau pou mau ton ke ki he fo I whakauhinga lao ko ia pe mau pe ko tu ku ngai lao he taimini ki he kau ngai whapureanga mo kau no pere pe ko whakau tatau pe ton ke ohi mai I he mau fotu ki fengaueʻaki I he tu ku ngai tau ia ahoni sai ko e o me pe ko te mau lava pe o atka to e a presentation ko ni kia motol so again ko whakahape ia ai tukunga ko na mau Fakahoko at ki whakamau anga pia mo ngahi hopo ne as fai pe hopo stay pe he nia ki mua I he tau ai ko Vaikona versus Fuko te sina Fuko na e pole ia te sina Fuko ia I he tahiva noa nai ai a hono tuku ia ki tua ko hi ko e ngahi tuku aki e ngahi bribery na Fakahoko pea na e kore ai e te sina ke Fakahoko no stay a hono to'o ia me hono sea whakawhalearea pea na kai ke tāria he whakamau lahi e ahoko ia ko Webster ko hina e whakauka Webster ia I he taimi ko e ni na osi na kai ke hange ko ngahi hopo ko ni ngahi ahoni na kai ke pehe ke tala pe tu ni pe fai leva he kau whakafofonga ai pe fai leva e te sina ai ne kole ke whakamau anga ke fai hane tangi pe ai hane application to stay na ose mai na e taha male mo o te sina te o mea ke he pe toki whahua te ne tangi ose ne whahua ne tangi pe toki whahua ne application to stay ya ose mahi na e uai me tala tu ni ka pe taha ngai mea na fua tau he whamau pa ko taimia ko ia na ke fai ko fili whakafofonga ka kai toko ua pe me haapai tok fai poke lili o he wafi hongo fulu ai pa pe whamau ia ke lava lelei pe whafonga ia haapai o Fakahoko ngau e whakawhalea ko ne taha ngai mea na fotu e te sina we sia lahi au pita ngau e haapai he koe kia whakafofonga anyway na kau ai ne toto ohi koe mo kai ke fai lewa ke fai mo make his application for stay pe na to pe whamau lahi ia ko ia I ne whakaukau mo ne whakauhinga lao ana ne ongo pe ka unseat pe tok fai ne appeal o malo e to la pe o whakafok mai
Kai he mau wakai mau tol pe ta na tui ta tau pe mo fra mau anga lahi I ahoni. Ko ta time pe go an sita he ke to lava fra foki mai. I he kapau an sita ka me ko. Na ke he fra ka website I he wafe ta hiva ngofulu na ni pe he ia I ne fra winga ia lao ia ka an sita ka me pe ai ko o se court of appeal me pa na malo pe to fra fok mai. Ai ka I he anga mau sio ke lao mo pa tui ta tau pe fa mau anga ki ai ko once of unseat kai ke to lava o hange pe na hoko me ko ni lasike pe mo pa ko winga ia na fra va ve fenga fra mau anga ke minimize the risk hanga hi we sia kovi o hoko ki he ola ko ni tau fai mo unu aki mai ai fra mau tangi ke fai pe sulai mo me ai pe ko no mo lo fra mau tangi to fai o katopo fai tu o pe ta mas e peler ko osia tu next one e to fai o katopa usually September o katopa ka fia mau he fra mau anga ke nau fusi mai ke I va veta ke fai mo fai a no tu nia pe ok nau in pe ok nau out o kata ko me te sina a pe ke court of appeal na kai pe ke tali tangi a te sina pa na I ko pe si an si tai pe te sina fuko ia I tai va hiva ngofu kai ke ko tu ko pe fangi fra ta ko ke to hoko ni I tai mini a me ko stay mo ngai me ko ia na hoko I ko hili ko me ko ia la sike ke na kai ke apply ia ki ni stay mahalo o ki ke hange foki ai lao me tutun ki fale alea I he time o kan sita sea ko pau ke fakafon pe ke fakahu hata haya ke hoko ko sea within 7 days I loto I aho fitu I he ngai tutunia ko ki sea fale alea ai ko hui mahalo pe ko ki time no na kai ke te fakaukawa honorable la sike ke te fakahu hata ni stay ke tu maus ke maintain status quo kana me malava pe ka pau na ni fakahu kai ke ko ngai me pe ka fa funga lao mo yanga nau fare I pe mo tala no mahino mo nau ka clients ios kata pe ko ngai u fra matala pe ke stay mo la pe ke mo toki lao frate pau aska to pe ni he tutun ni fra mau anga ai mahalo ko aio ako me pe ta ko fie Fakahoko atu ko ko taimi ko ia o te mo uai I he lao fili ko foi step hoko unseating ia fai alea o fatatau ke kupu hono ai ko pau ke o mai a certificate of conviction pe ko certificate ko me whakamauanga no talamai halaia e Tokotaha ko ia ki whalealea pia tuku atu ia ki whakataha whalealea pia koe whakalea koe whakapalangi o Mahu'inga o pito ko whimau pe ke tuku atu ki atik mou tolu ko pau ke whie maalia ai whale na e Fakahoko hangahi whakamanamana pe ko ha whaka brides ka tatong whakafufu ki he tau mua ko hono whakaloto I hataha ke whiri. Ai kai ke pehe ko tuku atu pe ai a certificate ia ke whare pe. Ko me nau tolu, pe ko tui pe te nau whai hapaloti, pe ko haha whai ngā whonga ngawe a whare ia ki hono, o whatatau ki he kupu hono. Pe mea pe hono wā ke o ku hape I he kupu whanoa ka pau te halai pe o ku te moua I he o kawai bribery ko pau ke ko Tokotaha ko ia ko mo e whakamao ngai kai ke te ngofua ke whiri ke kau I ha whiri e Fakahoko I loto hatau e nima hoko mai hau tau pehe ko foi next election ia foi paha time ko ia he kai ke ngofua he time o ansita pe kai ke ngofua ke toi whikau he whiri whalealea hoko mai I loto I tau e nima ai ko mea Mahu'inga o pitoia pau ke manatui. Sai koe katoa pe ia o ngahi lao o ku tuku at pe ke hulu ia pe ho ek mo kainga ai ngahi tukunga lao pe mo Mahu'inga koe ke mahino I ai process
Ko e ni pe ko ilo pe ko mea fo I he lau e kakai toko lahi ko area fo wen pe o kai ke fu mahino ai ngahi mawhai pe mo ngahi fonga ngāwe o Fakahoko. Ka koe ne tu uia koe ia I he taimini a lao pe mo ia ngahan whakauhinga I he whakamauanga. Ka koe hange koe ia koe klave anai o toi fo step weta. Ke whakakato aki ai ke kakato ai historia pe mo tau pehe ai tau tala noa I koe ni ai ngahi hopo koe ni I he whekawak pe mo whiri. Koe Court of Appeal, koe hopo tangi, e Fakahoko ia I siulai. Pea koe taha nia ha mea tau pehe whakaofo. Ai whainga koe, ai vave koe no toe tu nia ke whai ha hopo tangi. Ko hui pe koe Mahu'inga ia e whakamauanga, ke whai mo whai ha tu ni pau, ki he ngahi, ke process pe koe whaunga ngāwe koe ni. Mau mo mea I pe I he lau e tu ni o kia ngahi whotu. Mai ai tui whamaulahi ke liliu ai tau lao whekaueʻaki pia moe whiri pe he whoki ke toi ke oe subject ke oe kau ai uola ia koe ni oe whiri oe uhopo whiri ke oe hangea koe waha taimi no molo koe whaangi koe ke he uhopo tangi no molo ahoe whaua koe whotu mai toton ke whakasisi ia ke holoki foi ko hui pe ko na tula o fie mau ke fai mo Fakahoko ke fai mo fai ha tu ni pau ke pau he Mahu'inga ai tau mau e tau kau whafonga whalearea ke hoko ate ngāwe o ki tau tona tau whire kakai ko ia ke hoko ate ngāwe ka kua hoko ai ngahi waha taimi koe nuk tu nia lao mo ngahi processes koe nia ke ni hoko koe mea o ne whakaloloa pe ne to ai ngahi o ne create ngai risk ai ngahi mea o malawa ke to ai e tau totonu whakai kakai whiri o whanua o tau expect o tau sio ke tau kakai na tau whiri na whakahoko ngāwe ka ko hui koe vai tuua e whatongia ia ko hui koe ngahi lao tau te whito he waha taimi tangi ko e whotu mai e whakamauanga toton pe ke toi whakasisi whanau wange ai ki waha taimi koe kai ke hange ko ku lawe ane nai mo os ilo peok mo os mea I ka ano kato mo tole tu ni mo ngahi mea ko ia ko he ni he aho ni ke toi hulu ia pe mo he ilo na mahalo pe ko tukuata panki whakamatala o ki 401 Ka no whakatoa whamaloat ko mo kei mai o kei whai mai a hono whanongoa ki presentation ko ni e taimini ko fia ke tāri hangai whehui. Malo. So ane, ko ilo pete ke mua mai pehe. He kalasi. Ia malo. So long. So ane fra mole pe fima pe ke fra malo ki atensianiare Fakama'ala'ala mahino he kaweinga Mahu'inga koe ni ka koe konga hoko lewa koe Polokalama ki whehui mo tari whehui atensianiare o ko kore at ki kalaf moala koe veteran journalist ia ko me mipa I he media association ke kataki mai o facilitate e foi konga koe ni malo apito. Hufanga be mo he whakatapu whamalo atu ki atensiene a rea mo he whakamama ku o mai ka tau ulere pe mua ke kamata e tau ngahi whehui hange koe mea koe mo mea I koe microphone utu koe ke mo mai bi o tala mai bi ko hai ho hingoa ko hau me I whe ko koe hinga koe kolo I hau me ai ka koe hinga koe ke ngau I whe TPC walu fitu pe koe mea pe koe mea hono ua kore atu pe mua ko hui ku nou e tau taimi oa mua e whai ha whakamalanga pe ka pao te ke whakamalanga ti uta awhi atu koe hau me whehui he kono hinga ko whai tau malanga e tau tolo ko whai whakamama hau mua ha whehui pe koe ka ha whehui e tapu o ata e whehui pe
Kai o mai bimu ngai fehui ke lere pe he fu ikavenga koini o ku fai ga e tau tokanga he fiafini. Ma ko fehui pe taha o ke o fai o te mo eke ke atensene ale pe ku tau fia. Pe ku fehui be tapu. Ka ko e kore atu be ke ata ai fehui ko e kau students ko wi heni meheti he wa na u fehui ana tolu na u sio mai moia. Hange ka ma ha na ufu e nima ke na assignment pa ko pau ke o ang hana ki fainga mari ko ia ko kore ke tau Fakahoko be mo e funga ko ini pe te uia tu be ka pau ke fehu i te heki be nima ka pe ko ko ho taimi en pa ke ha ureva ko hika atabe a densini ale ke ne Fakahoko ai taringa he ufu ko ini malo obito tau kamata be mesoane. Malopito ki me pe ko ki fa ke grafiko ki kolet pe ke me ki poni ka ta ki taimia ka miti association ni he kona me mai attention ya le teni o mai ka pa o pe foi package hen ke mai ka to pe foi system foi me ke na ule so ni pa na to ka pe ka tu ma ki time la ka ta tolo ko fe wi lo ki pe ka attention ya le fa malo to ka ko e whakamama kua whai. Kai ke te hatālanga i aku mahino le re tu unia me uruaki ki he fitu nage o mai. Ko e mea ni mawahe mea i ko separation of power. Mo tu uni ka ato kon e whakamawanga fia maari e mautolu ki ai. Mo e whaunga hono Fakahoko. Mo e whakahu pia mo e application e appeal. Ko e mea kon koe ane a fi pulenga ane a fi na i fuoroha ta e haa mai. Attention yale ki he case kon ko ka lavu pe mo e pare mia ko ia ne ka te ke fraha mai ko ha me foko ki ai ka fai pe ne tala no ya na ke ukupu ila ku ne puke ai au ke a honi hili faki e tautea kore mo stay no foi ma fai tolu e fa Mahu'inga fai tu ni leva ai Pule wa mo executive e pare mia mo fare area ia ansit ka tatari ka to va voit ka le fai tangi ko hono to re-employ ai kau minister ne kai ki ke fraha lot o mai he ko mautol mau falala tu ko attention yale direction o ke tariu ke tu i me privy council ko lo lot ko pa ke foki ba attention yale ko nga pe ke ki Fakama'ala'ala i hono te franga we na tol was tu ni pe he ni te na te tatari he mau pe na se fa fare ya ka kono te re-employ te whakafoki koe fo i lakanga kuna ui ai kula tonga o siai mea. Ko mahalo koe mea o kutala a kei whanua kala whamore ngana ki lolo ki whaima ki Fakama'ala'ala. Mahalo. Ia, mahalo o pito soane ai whihu i koia. O kei pe whoke kupu i he konistu tone fengaueʻaki pia mohono whakanofo pia mo whakahifo o i kau minista. Ai koe kupu ka tau koe ki mauloto kupu, ka o ku aia o ku mga tuunga a hono whakanofo o ha, ai kau cabinet ministers, kau minista i kabineti o whakatatau ki he whakotu o kwhai atu e palemia ki he ene awhio. Pako whakanofo o kwhai he ene awhio. Koe o ku haa i he konistutone a ngahi whaunga e malawai ke to'o ai halakanga o kauai o kapau o ku whakawhisi. Pe ko ane tengetangi pe ko ngahi uhinga ko ia ka uku ikai ke kau i he ngahi magatunga ko ia ai pe he mai ka pau na mo ua i he Fakama'ala'ala i ha hopo fili ukai ke kau ia i ngahi magatunga o ha mai i hono whakanofo o ha minista me hono lakanga minista ai ngahi magatunga ko ia i hene pehe o kei whakaatape o kai oua ko Fakahoko he palemia ki he neafio ai whakaamu ke whakahifo hane minista ke tok whakakakato aki ai fo i whonga ngā au e koia. I he taimini foki o whakatatau ki stay ko status quo pe koe tuu ai ngahi tau pehe pe koe ngahi mea whakalakanga pe koe ngahi mea whakae mea ko toa peo whelave i pia moe hopo fili a honola
o freeze ia tau pehe tu mau i he taimi na ke lave mai o pehe o kai ke toi void ai mea ikai okay void pe okay tu pe ai tu ne whakamauanga ai pehe koe o void pe na e tau pehe pe tai whakalao ai fili ka o ikai ke whakahoko step hoko ki hono unseat ai okay tu pe ai void okay tu te kai ke tamate e foi tu ne whakamauanga ko ia o ne ke tu pe ai ka o te ki ai ke whakahoko step ko ia ko hi ko foi freeze ko ni ko foi stay ko ni te kai ke whakahoko e wharearea a hono whatongia o ange ko ia ko pule pule uai e tau whonuan a hono whatongia ki unseat ko hi ko tu ni mai ai whakamau anga ke freeze e mea ko toa pe ko hinga pe ke maintain ai pe tu nga whakaminista mo ngai mea ko ia kai owa he te kai ke ne ke ke whakotua te pare miai ke nafio ke whakahifo o mga tuunga i he ngahi mga tuunga koe o kai ko ni stutone ke whakahifo ai ha minista mi hono lakanga. Malo soan. Hewi hoko, kaitaki. Poli. Pauri hawiri pe me he tano Tonga. Ke pamaloat attention yale ko fihu I uraki ko hi ko Tonga ko we expectation ko ke mahino ta unga whakatonga pero hi ko attention yale ko tepe me expectation ko ke mahino ta lao firi I he ngotu unga ko ia I ho wakai o fe pakina e lao firi pe me ta unga whakatonga pe uraki pe ko fe no ko Fakahoko pe mo legal standing o hataha ke ne ave me ke whamau anga na comment ai pare me ta hanga press conference o ko Praunga ni na hoko ta whakapaapa porque contempt of court. Ko hana wana taha I whanuani waha ane whahinga standing ke lava ave mea koe ke whamauanga pe ko office attention lava na ia whahinga taha whai mea koe ia. Ko ia pe te kokataha whihi ana. Nalo e whihui. Ko e whihu uluaki o ku ki whaingata ke u lava o atoha ku he kau atu hak view ko personal opinion be ia aku kau kai ke o ko heni a honi ko hi ko lakanga pe o ko pehe pe o ku whakapotopoto ang ke oa e whai halawe ke tawhako ni ka te o at pe ai ki example e ka tak pe ko taha na walawe whoka e nai ke ngai mono e lao whiri na ma os ngau ki ai he komson whiri i tau ko osi ma ngai tau atu ki mua Pena swahu pe ke pule anga motua kana ko hipe ko na ngai fili pe mo na tutuni o pehe o kai ke taimi he ko babe fili kana taha ngai mono na Fakahoko ai ke o ai hoko ko ha bribery pe o ai lau ko ha totong frafufu ha alwa ta mo ni maukava ki ha faikava I loto hi mai na tolu koen pa tok whai whiri ke oe lau ia ko ha pe ko e whai haki whawhanga he osi ha tau pehe ha lea ha tokotaha I ha ane lea ki ha tau kavatonga pe ko haki ke oe koe ko hinga nia kakai pola mea kai whai haki whawhanga ko hono whakahonga I o mai kakai koe o mea na whai sio ke ngai tūkunga pehe ke tāri mua I he liliwe lao ko ke oa lau ia ko ha totong whakafufu e ngai mea ko ia. Kai ke ko e na iai ai sio pehe I ngai liliu lau na ngai mono na whotu atu ka hangko lau na kai kia o ki whalearea. Aia ko e whakamaapopo lea ko e whenga ke whakatokanga e tau ulunganga whakafonua hangi ko e whaikawa pe tau pehe ke whangi whawhanga ko Fakahoko. Ke oa hoko ia ko ha mea ke te halai ai I hawhainga tūkunga pe. Kai ke, ne te ke tāri whoke e whalearea ka nei ai whakaukau pehe. Pea koe wāpe I o whehu I whekau ak pe mo e legal standing I ha hopo pe koe hopo whakawhiri. Ndi pate whito pe ke case kun e hoko. Na si whakahae whakamoanga whakamoni au ke whie maare whakamoanga halaia ke lao kana me pare mia pe kun na tu ina tori na fe unga whakamooni pe aku ia I lewa ke sio o ku fe pakina e
comment ai paremia pe mo whamauanga hoko na hata e whakapaapa. Pe ke pe whoke viko koe whihu i ko hai weha ni legal standing ki alo whakailo i mea ko ia ke o mai halau e whamauanga. Whakailo e lawe koe paremia. Ko ia. Matui whoka whakailo ko mautol te mau tau kapo e mautol e paremia. Ai koe kua tāpe ka taha pe o wesia i he fo ilau ko ia. Ka koe hiko tunga o kiai ko paremia ko ki mautol he office atensioniale te mau tau kapo ai paremia mo ni kapneti. I he umea whakasivile. Peu i taha, Lala. Malo pito attention diale ko be Lala me vavalponyo no ko kvehu ibe attention diale ke Mahu'inga ko lao ko ke tafonoani ko fehu ko ninos eket pe ki mua ka ko te eket tu pe ne aha te ngawe te judicial panel pe mo pure anga ke tuunga ko ai commission na ko Totaha ki he whaihala i Tonga ni po ko anti-corruption commissioner pero sia ha ngawe me he press conference ko ne was lava ne mahina fiha we ke tu ko ki feu be malo pito malo pito Lala be he tunga ko ia i kai te kia ki te whakahuangia a mea ki he judicial panel whikau ak pia mo kawainga ko ia ka ko ilo ngau i kai Pule anga ai executive ki hono Fakahoko mo whakakato ai ngahi ngau e ko ia ki mua pia toki Fakahoko hake ki he panel malo Ofa. Whamalo at ki he atenseniale ko whehu i ofa gurumbau likiliki ki whinumotu a whai ako be me he tihe pe a koutu i pe koutu o as a role model so you can come up after me. Ka tak pe atenseniale ko whehu i ki he amicus curiae pe ko a friend of the court. I was listening with great interest from the back. Pe ko whehu i o kuanga fefe ai whakapapau i ofisi koe ni atenseniale, pe koe lakanga koe ni atenseniale, o ku lava ke tu utau ataina, i he taimi koe o whale i ai ke whamauanga, o i kai kou nai, pe ko hono whaka ai, me he ne client, hangi pe na ke mea koe ki mua, kau minister koe kapneti pe mwe palemia. So how do you ensure your independence as a amicus curiae to the court? Or friend of the court. Malo pito ofa ko e whehu i Mahu'inga pe pe ko ua ki pe ku ne ke whakahat pe ne kai ke whai ha whakataha ia pe whetutaki pe mo ku clients ki mua pa o lele at ki whakahoko whatongia ko ni na u mau pe e tala me he whakamauanga pe o lele at pe whakahoko whatongia ka ukiai ai whalala ko e mau submissions o whakahoko u peisia case law o mea na e hoko ki mua ngahi lao pa mono whakauhinga i o lao o whakatatau ki he tūkunga o ku mei tatau pe o tatau pe mo fax na ulawe whoke case ko vaikona pe mo fuko pe he whoke na iai case lasike ko case ngahi mea kotokotoa ko ia ku mga tunga i mau whakamau po mai mo tuku atu ke whakamau anga ai ngahi mea o mau tui o toton ke apply i he whakamau anga. So, kai ke pehe ke pesia i instructions from our client, o pesia i ho mau whatongia whakapalo whesinare, koe whakahoko e lao, based on case law, pe pehe ke u lao i Pilitania, Australia, o na tuku atu ke whakamau anga, ka koe tūtuni au whakatuku o whai peia me he whakamau anga. Kai pe fok ngata ia mautoro, iai kau loia ai Totaha kore, koe appellant, pe ke respondent, o ki ai mo nau kau loia nau toro, ngahi whokotu lao mo ngahi mea ko ia tuku kotokoto ai ke whakamaonga, koe ke pehe ke tuitaha mai pe whakamaonga e ki au, pe ki hawhaha i kua pau ke sio whakalukfua, koe hai mea lere whakalukfua i he case by case. Malo. E tau whakahu mai mua hataha ka student. Ka bebe ke ahafui whiu i ua manau to. Osbenia pa te hoko mua ta. Malo pito e ma'uwhenga Māori he, ko whiunga ko Ila Isane pēa mi he Tonga Institute of Higher Education. Ko ki whehu i o kua, ka
Sai pe ka pati u toa whenga Māria viri soni, kau e ka tau ki whehui. Ka tau koe ko rak whehui e Attorney General, ko whea lao o asiai a totonu ki a taha ku o si whakahala iai ke kole, ke stay a hono Fakahoko ko ia hono tautea. Pea ko ki whehui hono wa, it's related to the operation of law, ai kupu tolua, hange ko ia na ke mention, kua pau ke unseat, ka pau ko ni halaia. Ko ki kore pia aku regarding ai whaikupu ko ia, if you can ki in depth si mai pe ko inga ki he ku mahino ko ia ai lao ne whahoko ko ia kono unseat ai ihi ko ni, pia mono ave ko tu uni me whamauanga ki he whalealea. Ko ia pe malo o pita. Malo o pito, whikawak pia moho o whehui uluaki, hange pe ko ia na ulawe kai ko whe ai lao o asi ai koe ai stay, Pea wange ko ia ko ulawe ane nai o asia I he Supreme Court rules, ai whamalmalu he lao whamauanga lahi, pea pehefo ke Court of Appeal rules, na ulawe ate, sepe toke ate question, presentation, rule whika tol mo hiva, ai o ni whakahaa mai, ko e taimi o ko ikai ke hai I he tau lao hangahi whonga ngāo, pe ko ngahi tutuni ngāo e whikau aki pia mo ha Fakahoko o hangahi ngāo e whakamau anga lahi pe whakamau anga tangi. O whairewa ai sio ki he mea o kui whakapiritania ko Supreme Court rules pe ko e white book. Ko e text ko e ni o mai ai ai ngahi tūkunga. Mantui whakotongani tau ke develop e tau lao e ngahi mea lahi. Ka ko whamaman lahi ia, especially under common law, pe mo ngahi lao koe apilitania, o ne tataki mai, ai ngahi area, kehe, pe o kawai stay, application for stay ia. Ai whangofua mai he lao, e tau lao I he Supreme Court rules, pe mo Court of Appeal rules, ke tau Fakahoko, e tau ngau aki ngahi lao koe ia apilitania, pe ko ngahi tutuni apilitania, I he ngahi tūkunga pehe. Pea koe wape ki ho o whehu I ko ia whekau aki pea mo te Fakama'ala'ala te kupu to unseat, Aia koe taimi o ko whahamai he lao whiri ka pau o ku whakamoua I kita, whekau aki pea mo moha hopo bribery, o kawai bribery, kua pau ke whakatai aonga I a whiri ko ia, pea Fakahoko a hono whakahifo, ak nau tolo o ka pau ki loto whalearea me o nau ngai sea. Sai koe tūtune whamau whiri, ai lau whiri. Ko step hoko le vai o haia I he konistutone, ai ko step ia koe hono whakahifo koe I whalearea. Ai ko pau ki o ate certificate, pe koe tohi whakamoonia me whakamau anga ki whalearea, o whakahu ki whalearea, whakahaki ai koe ni ko halaia, pe ko moua ai tau whafofonga whalearea ko X I he whakailo koe ni, ko iai ke mo whakahoko mo tolo mo whatongia ki hono whakahoko, whakahifo. Sai koe certificate koe ni o āweia, pea ko pau ke āwei ke whare, whakahu he sea ke whare, pea ko pau ke whia maarie, to the satisfaction of the members. Whia maarie, ai kau me mipa, ki he tohi koe ni o at me whakamau anga, o ko atu me whakamauanga I he lau maarie I he ko kakato ai ngā au e whakalau ki ai. Pea koe tuku atu ke wharearea ke nau whakapapau pea mo nau whia maarie ko e tohi whakamoonien me whakamauanga ki whakahoko aki ai nau ngā au e ko ia ki hono unseat. Pea koe unseat ko ia hange ko kulawe anai te kei ke whakahoko ia ko uhi ko whakahu mai application to stay ia. Pea koe tohi ke whakamauanga ke freeze pe koe stay, tuma o mea ko toa pe, kai oa ko whapapau ai hopo me whamaanga tangi. E whahuat pia moe nau appeal, Court of Appeal ke Court of Appeal. Malo. Koe foi ua whukia me he tihe, o koe sai soni tau hiki ka koe ka toki hoko atu ha, toi foi taha me he tihe. Malo e klafi. Whamalo atu e atensenere whakamali Ko ki whehui peu, kau kore pe ki whehui laki ka pate ke tali mai pa osika o te whahakoti ki whehui hono ua. Ko whehui ulaki, ko whehui peu ia ho whatongia oe. Na ka lawe whuka nena ke koe friend pe koe kaunga mea e whakamauanga.
O ku tawa taina pe nai, o ke kau he pe nolo, hono whiri koe ka whakamau, pa ke te aulatu pe o tau kawe e minista. Ko pare ke. Ko whiui, ia, malo, koe ku, angepe koe ku klawe e whai, ia, soni kātak, o koe kuiai au koe whawhawhonga i minista, po koe whawhawhonga i pēnolo, po koe kuiai koe tūtuni au he whamauanga, ke o aluatu o whai hatokoni, pe o hake hangahi isiu, po hangahi keisi, po hangahi mea pe, ko hiko foi ka veinga koe ni, ai aku kai ke pehe ke ia ku hawhahai te ukau ki ai, koe mea o kou tuku atu, koe mga tūngai he ngai hopo, mo ni mea i he ngai hopo hi kuohiri, pe he foki he ngahi tūtūni ai white book, ai koe lau lawe kia ane nai, koe hai ngahi mga tūngai, fua tau me ai ngahi eria koe, ke whahasio ki ai, ki mua pa whahani tūtūni. Nalo. Malo aten tēnā. Mako e whiu whakausi pe, ko ki whiu whakausi pe o whakauakpa. Nā ke lama whika ne nei o ki he tu uni koe whakamau anga ai. O atu koe ke whalealea, ko pau ke loto ke whalealea ai, ke nā whakapapau i nā tauruia, o ku nā whia maari ki he tu uni koe whakamau anga. Tu uni whakamau anga u halaia, koe tau te halaia koe ansit, tu uni ke pe whalealea ai. Ka pai kai ke loto whalealea ai ki ai pe ai kai. O ku nā whi pak, pe ku Malunga ngi fale area famanga. Malo. Malo soni aku koe whakalea koe kupu o koe ke pehe ke nau loto ki ai ko pau ke nau fie maari to be satisfied. Ai ko satisfied ko fie maari mga tunga he mea whakahuat me whakamau anga. Ki certificate ko ia pe koe tu ni tohi ko ia o ku atu pe me he whakamau anga. Ai o ku iai pe amanaki e Fakahoko pe nau whatongia ko ia i nau fie maari o atu tohi whaka ofisiare me he whakamauanga, whakamahino atu, koe ola e hopo, pea koe tūkunga o mo ua o kua o ki ai. Malo. Foi taha mi he tihe, koe ki whatokanga tupe kapau, ne o si tari ho whehui au, ne hau mui au, i he whakamatawani, kuos whai. Kātaki, toi ki o te whawhehui, kapau o si tari, Whakapau te ki ai ke tari te a whawheu. Io, Kevin? Mau whakamari a te tēnari kau Kevin Lea pe me he tihe. Koe ki whehui pe whikaoki hake koe malaala wito whamatala koe whikaoki pe a mo steiga koe whehui pe hau ki a te au hake koe hopo ku o si whai hange koe ako si tala blabu. Ai ko whehu ipe ko hamena i kai ke apply every process ta tau pe koe ni ki he kau whawhonga ko ni koe nai hopo ai stay. Inga ki he hopo koe ni nai ako si ta. I ko tui pe mahalu tau whanonga tu i whahako e tangi. Ki whehu ipe ia malo. Malo, pito Kevin. Koe stay ia o ku o ilo pe ki ai e taha loea ko toa pe ia. Pea ka paulewa o koe ki aha loea ia o ne fie exercise e na pe whakahoko ai kore ko ia ki whakamauanga. Koe mea e ua. Koe ne tae ilo ki he foi process koe ni koe stay application. Pea koe ua o ne pehe pe ia ke o koe koha whainga maari e nia ke tuku atu ki ai any client. Pea koe ne Tongatapu ko ne whakafofongai pe na loto pe client ke o pe fai Fakahoko foi mea e ko ia. Ai ka koe foi fonga ngawe ko ni na e ai pe me foloa e foi fonga ngawe ko ni ka koe whehui pe na e ilo ke loia e fonga ngawe a lavu pe na os mea i pe e Clive Edwards koe whakafofonga ni a lavu e fonga ngawe ko ni pe na ni pe e ia ko sayang ke me ato lavu ia fai mo ansiti Kana ata au pito pe foi fonga ngawe ko ni ke Fakahoko. Malo. Io. Gua taha ko po lugar de fio, ka gua taha ke na de ke fio i teisa. Malo tu i he whaingamari ko ki whehui pe nia tensenia le ko ngā koe ngahi
I he tutuni koe ne whakamau, i he nei ngahi mea nani tokanga ki ai i he lao ke whai aha e sio ki ai ki whakatonu pe ko hono whakalelei i nei. O ku kaunai he ni ha mausio ki he whakahua tu ha tuunga ki he pe koe threshold ki he paanga. I hono totongi i koe o hataha. He taha whoki e ngahi lau lea o ku whai lahi ano talanoa i. O au ki wharea lea. O ue me mi pa ia o ku nane mea ke ia o totonu ki whasio ke hiki ki he taha kilu. O kauna ieni i ha mea o ku mausio ki ai pe waha mo whainga tokanga ma kehe ke whainga tuku ke whainga whakakaukau ko ia pe ikai malo. Malo pito te isa. I he tūnga koe ni o taimini, o te kei ke whai ha ngai whakahanga tonu ki ai, ko tāri whokpen ke ma opo e ola e uhopo, me mea koe mea pena ulawe ke ai, i he tau ko o sia, mo tau atu, whai whakahoko whatongia, kana kei ke whai ha sio ia, i he taimi koe na whai ai, e ngawe i he ngai tau ko hilia ke threshold, na kei ke wha sio, ka koe pule anga fo owen, mahalo pe, malawa ke whakahoko ha, tau sio ke mea ko ia, kau te kei ke wha tutuni ke ngai policy ko ia, i he taimini, malo. Foi taha me tihe, pakau toi open up. Pegu ose tihe, iyo. Malo pite mau whainga maali e kou ki wheu i o pe. Koe hak Mahu'inga i ka te tau tolu kakai e whonua ke tau popou e tutu une lao. Malo pito. Koe lao, koe whau whoki ha lao. Koe ha whainga lao pe. Koe no whakatau mua ke malu i e kakai e whonua. Ke ne hanga o Pule i a ki tau tolu kakai whonua ke tau whanonga kotoa i hala whanonga koe whakaamuia o melino pia mo tau wōwonga taha pia mo e Fakahoko o mai ki society ha whainga tūkunga o tau hao mo maluai. Ka pauna i kai ke ai ha lao, pauna tau apply tau to e lao hange whangai Tongatapu e lao jungle o whai te riha pia mo e whai pe mea te loto ki ai hange koe lao oi hoto whakapō ai whonua ka koe Mahu'inga ia o e lao heu ki ai lao o hange pe koe ke mea i lao ke tau whi whai hia lao kono whakalere ngahi businessi lao kono whakahoko e ngahi whiri koe tau mo e lao ke whakotu ha whaunga ngā aue ke tau whai pau ki ai he ilo na hoko atu e tokoni ke tau whai whanonga i e tau hala whanonga ke tau mau ai mau pe mo melino pe hoko society ko feitu o malu fia ke tau nofo whakataha ai o malawa ka pauna i kai ngahi lao ia tau whakataha pe ke ngahi lao ko a siho vai e Tongatapu pauna i kai ke tuk mai ngahi lao ko ia ko whakaofa ko whainga whakaukau tatau o wohi mai ke whotu e lao ha whonua ko whakaamu ko ngahi lao ko ni o mai i whakatau mua ke fakalakalaka i malu i fakalakalaka i hake ai kakai o whonua ke hoko tau ki whonua malu mo fia mo kakai tau hilao ke mahino o tau almo tau e taimi i fakalakalaka i ngai area keke malo. Iyo, o te hata te kia kia de whehui ka pau i kai pe whakatare wana tolu o whehui o noa ko tāpinga de ki whehui pe as program har to ta gi taimi pe ka feu e o pe to Whamaloa te mawhainga maari a ten senyari ko ki whehu i pe a kuia ko osi lau maari ai lao koin ki he ngahi whaihia mo mau lao whakafou he media whakasosiale he media whakasosiale ko whehu i pe a kuia na ke mea mai ane nai ko mo client whika uloa ki ko malu e pure anga pe koe tau kapo e pure anga. Kua lahi whau ngahi vitio, ngahi lau, ngahi mea ke he whai ke he pure anga. Ka kua whehui pia kia koe hae ngā aue ai office e wheitu una o whai ke ngahi mea koe. Au mau tari nai ke toki whakahau atu me he pure anga ha launga pe kia ha whainga ngā aue whakalao te mou whai ke ta whako ia. Malo. Malo, koe te lao koe ni ki he Electronic Abuse Offences Act o ku na Australia si ulai tau kuosi whamana vai lao ko ia pia
Te kono moni o ku fia ki whakahātu hen koe fua talatala ki tau pehe kua ola lelei kua mau pe whakatotolo i pe kau polisi pe tautea awe ki whamau ngā tautea mea nei hili whakatautea he wiko osi. Aia o ku i he maulau o ngā aue lau koe ni. Ka koe mea hono hokoko ngā hono ua whehui pe o ku hea mea ai pule anga ko hi koe mau client whika ulaki ai pule anga pe mo kapneti. Io koe ulaki koe lao koe ni o lava apply i he whaunga e ua. Koe te launga ke malawa ke whakatotolo i he kau polisi o hoko ai te launga koe lao hia, koe launga hia, pe ko ha launga sivile, aia ko ha no ekei, ai Mahu'inga whakapaanga o hataha mau hono ngongo, pe o ki ai ha whainga hongo, pe ko ha whainga wesia whakaatamai o ku taupehe lava o Mahu'inga whakapaanga. Ai ko taimko ku whai koe, kon moni lahi au pito ngahi mea, lau ke pule anga mo ngahi mea ko ia, o Fakahoko lewa e ke kau polisi. Kau polisi lewa nau whakatotolo i, ko mautolia, o mautoki whakafofonga e mautolu, ai ni mamahi ko e ni, kau taupehe ka pau ka minista, o ku mamahi, pe o whailaunga, mau pe ko hataha pe, ko ha si Tongataha kei tau si i ko whakaasmaha vitio, mo ngahi mea pehe, pe o mamahi a Tongataha ko ia, ko mautole te mau whafofonga i he tawhaki hia, utalatala aki. Ai ko mo whanongoa pe ai Director of Public Prosecutions, pe ko DPP, ko konga pe ia mau ofisi, ka mau whafofonga i kotokotoa ai nihi o nau launga i he ngai mea hia. Tawhake taha ka pau ko ha whakailo sivile, ka pau ko ha taha tau pehe i he pule anga, pe ko ha pot ngā au e kuro lau i kovi i pe ko iai ha whahinga mea o ku whaian mamahi, koe mau whare i ke rak ave o hopo hia, pe ka pau mo uai, pe toi kaunga lelea ngea hono toi whakawave i mo hono toi whakamalo hia, ai eke sivile koe whakahoko o malawa ke mauai ai hapaanga, ai o kai ke pule anga, kai ke lava ai pule anga, o pehe koe whakailo o pule anga i he ngahi mea pehe, ka koe umea hia, ko kia mau kaunga whakahanga tonu ki ai. Ka koe moni o klahi au pitupan o whaoange pe ko mau ofisi whakahanga tonu ngahi launga, pe ko mau ave ko toa pehe kau polisi ke nau whahoko ngahi ngāwe ko ia. Malo. Tēnā taha me tihe, ua hane whehui, o se maue tihe ia, Katrina. Oma tihe. Koe nā. Kataki aia lewa tihe ka toki hoko ma Katrina. Koe whehui whaasini me tihe. Malo pita mau whainga maari e, kua matangi me tihe, kuki whehui, ka hili e tau e nima pe alawa ke whoki e toko taha nei AUSAID o kau he whiri. O te iai nei hanga i mea e ta ofi mea te ia, pe o ange penga i whainga maari e ko toa koe nei anki ai ki mua. Malo. Malo. Hange pe ko ia ko klawe ane nai, ko taimi pe whoki o ku halai ai, pe o ku mo'u ai i ha tukuaki ki he totongu whakafufu, pe ko e whakamalo i ata ke whiri. Pe mahina o ku moa i whamawanga, e tō o lewa hono ngahi monu ia ko toa pepe, tō o ia mono sea whalea lea, ka pauna i whalea lea e toko tāko ia. Sai, e lau lewa tau e nima me iai, e kai ke ngofua e ke tō e whiri whalea lea, man tu whai whakatau whā e tau whiri, ai tau pehe ko fwoi tēmi pe taha e kai ke lawa o whiri ai, ka ko hiri pe ko e tau e nima ko ia, me he tau ko na mo uai, e malawa pe ke toi alu pe o kantiteiti. Koe ke pe toi whakafok mai ni ngahi monu ia taim na whakafonga whalea lea, man tu e toi whenga fo o ia ke huu ki whalea lea. Ka koe taim pe koe e whiri ai, e toki mei ai, ka pao ku monu ia o whiri pe hoko at pe ia, koe ke toi whaiha, koe ke pe ke toi tau tea makehe o anki ai ko hina e o smo ua i he whakamauanga. Ka o ki ai i he lao whiri ia, ko pau ko e kai ke ngofua ke te kantiteiti, ka pau na te mo'ua i he whakamauanga i ha hia laka hake he tau e ua. Ka mantui whoko ko e tautea ia ko e ni e whakamau i he whiri, lao whiri he taimini, koe ke ai ha tautea mo'ua ia pe hako,
koe foi unseat pe, koe foi pehe pe o tai aonga whiri, pea koe mea whalea lea ke to'o. Ene, ka pau na whakahoko ha tautea i o pehe tautea i ha ke hia koe tatonga whakafufu, pea koe tautea o kulaka hake he tau e hua, ke ngai popula, he kai ki ngofua ke toi stand, pe ke toi tu e koe candidate. Malo. Katrina? Malo ka lafi pa ko whamalot pe he atensenyare, ko hingoa pe ko Katrina mawhatiaki na whai whatongia pe he malai koe ni faiongoongo, pa ko whaiako pe ta whaak pe mitia mo taklelei. Ko whia ilo kia e atensenyare, ko tuu ke o sanga ko tari ngai whehu i a te au whawhaituitui, me he ngahi kau faiongoongo i heni. Ko koe whoki o ke whahoko ai whatongia Mahu'inga. Ko whehu e kua, ko uloaki te ke lava o omi, pe koe hana ngahi pore o ke whetakai moia, i he ngau e koe no ke whakahoko. Mo ne whelave e koe ki he ngai wharei o ke whakahoko koe ni ke ngai kupu Mahu'inga koe ni pureanga. Kia te au ko whia ilo, koe hana e pe seti o ke pehe o tari he pureanga, pe koe kapneti, iho o ngahi wharei ko ke whakahoko. Pe koe taimi ko ke whakahoko e ngai wharei ko ni, ka pau, unga, koe mea whawhaituitui pe koe mea tau hataina whake a nau tolu ke nau whiri, ke tari ai ngai wharei ko atu koe me mo ofisi. Koe hārewa ka pau o peheni o kua ha wharei ko os whahoka nau tolu, pau ke tui whawhaituitui koe mea ea ton ke nau tari. Ka koe ke nau tari nā toi wharei ko ia. Koe hānai ai ngahi stepu, pe koe ngahi, pe koe ha stepu, pe koe ha mea o ke, you know, the next step, pe koe ha mea o ke whakahoko, ka nau tolu whawhaituitui, ka pau koe ke nau tari ai ngahi wharei ko ke oange. E koe konga honoa, e whehu, pe koe konga shika tolu, pe e ku whehu e whainga maari e koe ni. Koe hānai peho o wakai whawhaituitui a koe. Koe tui pe whaingata o hinga e ke lava ko to o tata koe aten senyare. Ka koe tau seo koe ni ke tawhaaki koe ni ki he taki lelei. Pe iho o lave oku koe ngahi tutuuni koe ni ko os whahoko koe ni me he courts, you know, oku, you know, that's all part of the justice system. Iho o wakai koe whawhaituitui koe ia koe, o koe hānai ho sio atu ki he judgments, pe koe tawhaaki koe ni ai pureanga, tata te whito koe ke paremia. I he ne whiri tau ataine pe ia ke oa, of course ke support ai for ai ha koe ni, I stay koe ni ai ngai whawhawhonga, and wait for their hearing. You know, yeah, they go for you individually, and also Attorney General. Okay, pehe, is that the right decision? For interim decision going. Go yeah, but that's my third question. Malo, Katrina. Koe ngahi, walahi ngai whehu i ka te o whenga peke ke tāriat. Sai ko hai Pule, Koe Pule ia o ku koe hangi ko kulawi pena ke iheni e ku kamata e Katrina, na kamata ke ku whahoha pehe ko tau ene tolu e ku ihe lakanga koe ni ngai Pule o kulahi au pito. Ko hipe koe ngahi new legal issues, koe ngahi tūkunga whanua o kuiai, ngahi kamata mai pe me he pa mo ngahi e tau nia, ka koe tau kōsia na COVID, pe mo ngahi mea kehe pe. But personally, I find it very, neongo ko ngahi Pule ko whalea ko Pule, but it's very exciting times for me. Ko taimi whakawhiawhia nia ka au i he ku ngau e whakataha mo ku timi longo mo ui au pitoko ua e mau kau loea i office taimi ni. Pea o ku mau mei he tukimua ke tukimui, o ku mau ngau e whakataha i he mea kotoa pe. I hono ensure pe ko whakapapau i ko ngahi whale i whakalao o ku at mei office, pe mo ngahi ngau e o ku mau Fakahoko, o ku i he tuunga whakapalo fesnare moni. Pea mahalo pe o ki iai pe ni he te nau whakaanga mai ngai tawhaka ki au mo kulau
I've got a team behind me, combination of both females, males, my years of experience. Yeah, Solicitor General, he's been there for nearly over 20 years. Mga mea ko ia. Kai ke ko e taimi pole, it's full of challenges. Ka e taimi tatau o mau. We are all very excited ki he ngahi ngā oe natula o ngā oe. Pea I he tawhaaki ko ia whekaueʻaki pea ai kai ke pehe ke o sio ki he ngahi pole ko mea negative. No, o ko sio ko e am part and parcel o e kuonga, o e langaha ke jurisprudence, pea mo ngahi case law for all, pea mo ngahi mea. Nā te kia ke haa ia tau whonuani, ko ngahi mea for all, and it's very exciting times ki he legal profession he taimin. Kono wape whikawak pe oktari ai ngahi ngā oe mo ngahi whare I o watu. Na kau pe foki introductory remarks, mahalpe na te kia ki heni Katrina he taim ko ia. I solicitor client privilege. I wā ngā oe ko ia o pau ke mau malui, pia mo mau Fakahoko ai whakaapapa e fwoi wā ngā oe ko ia. Pea oku ko whare ia, pea moe quality e whare i o mau o atu, ngahi mea ko tuatoa, lelei taha o tukuat. Mahino pe ka mautau pe o nau tari, okay, pe nau tau ataina pe nau tolu. Pe o nau tari, pe kai, ka o tukuat, we have it all on record, ai ngahi mea ko atu. Pea ko privilege pe ia, pe ko tau ataina pe ai whainga wā, whakangawe, whakaloia mo ne client. O kai ke pe ko atpe whare ia e loia pa pau ke tāria. I kai, pau pe ke ai ngai tūku ngai, o toi whaia ki viu ke, but o mau, whakahoko pe mau tō whakakate whatongia, ki o mau kautaki, pe mo pea, and because everything's on record, o mau whia maari pe mau tōlu ko o stukuat, a mau lelei taha, pea koe mea whaiteria pe nau tōlu ki he nau tāri pe I kai tāri. Ngai consequences, koe koha mea mau tōlu ke mau whakamau, pe koe ngā wea, koe ke toi tuku haivi, po halelei, o watu kotoa ha mau lelei taha, pea tok mea pe ia e mau client, pe o ku nau tāri pe I kai. Nei toi iai, hatoi whehui, poko hae ku viu ki he ngahi tūtun whakamau anga. Again, o koe kia ha ku, I cannot disclose poko hae personal view. I was nau kau whokiau, as nau whamatala pe nau kau mo au I he proceedings ko ia in relation ki he stay. Pea nau mau state pe mau toi, mau position I he mea ko ia. Mea ia whakamau ke whakahoko e tūtuni. Kau kai ke pehe ko haaku ia whatongia ke upehe pe o tonu pe o kuhala. Malo. Katarina, we have time for just one or two more questions. Ko osit tau taimi kai Lina. Malo a pit whamalo a te attenzione pe ki whainga maari e ko ia ke lava mai ai ke si I tāre mau ngai whehui. Ko e mahino au pito e ngai whamatala ko ke hanga o mai ka ko ia e whakaukau ko e mea ngā ue Mahu'inga. Pe Mahu'inga au pito ia whainga ta whaaki pe tau te whito ke hau ki he whalearea I ne whalawe I moe pure anga mo kakai e whonua. Ko komsoni ko ni ko ki hono tau I whaihala. Ko e whehui, lolotonga ko ni whai ko ni ko hange ko ngahi campaigni mga mea ko ia. Ko whenai ai sino, tele malawa ki ni hanga whakasio. Mahu'inga whuke kau whawhonga whalearea, ko le o ia o e kakai ki he whalearea pa moi pure anga. O se ange ngahi whiri, lau awhi mo kakai ko nau whiri ke kakai ko ni, pa tau tok halewe whamao popo ne ngai whaihala nai hok. Ko anga koe wakai ka pau te tau ki unu kata whaaki waha whahinga sino. Lolotonga koe asi mea ngai mea koe ni hau he Facebook ka tau whanunga le te opa ki tātā e atkataki. Koe whaunga koe nā ku hala whoki ki he. Ha whahinga mea pe ke tu e la mo popo. I taim ta tau o hake ai pe tau whie mao koe mo whakaamu koe mea whakaamu ke kakai. E a whea koa ke whotu e komsoni ki ono whawhi paki I pe kono tau e whaihala.
Pea ko o si pasi ia, o si whamon hua whakene a fio. Ka ku te hepe ke foto e komsonia ko ni pe ko hae paparema. Pane hao whuke ngai uhinga pia whilawe i moi. Ngai mea ke wahe, he whakatatau e wahe ngai toko taha ko ia, e komisiona ki he e whakamaulahi. Ko whehu i koe hae whaunga kai lava ke whakahoko ai. Pe toi whakatontono e lao, pe ko hae mea ko ia, kai kehe ke lava ke ngau aki mo mea ngau e ko ia, koe mea ngau e aonga. Malo. Lina. Ia koe hangepe koe ia ke lawe mai ki ai Lina koe lao ko si ai koe toi peni ai whakalelei o ku whakahoko pe ko si tu nia mai ki atik mautolo ofisi atenseniale ke toi whai sio ke lao ke whakalelei ko hipe koe kaweinga koe ana ke whakahoko mai ke tunga wāhenga ai whai sio ki ai pe o ku e ku mau ko e whakaamuia pule anga ko ni ke whei mo ngā unu fo i lao ko ni o ngāoeʻaki. Malo. O ku oe a ni u teke lota mamahe ka pake ki hawa o whehu. Pea tau uraki aibe ki he Kautaha kata me taha sa. Mele? Teke ki whehu. Whaha ako mele manu, Bloomfield. Taimi pepe ngesi whokeni e whanua pe koutui o ku mawha tukutuki ai ngahi whai tutuuni a ki nau tolu o nau ihe ngahi mawhai Pule. He koe ngahi tutuuni koe ai whakahoko i he tainimi e hoko e koha mātuunga ki hangai mea piheni e toi hoko atu i he kaha o. Koe wakai e whinemotoani ko nau tolu koe ai nai whakahala ia i e whamauanga i ngai hopo koe ana ke mea ke ai e atenseniare koe kau whafafongi nau tolu e kakai i he taim tatau o koe ni he nau tolu o nau toi hoko koe ho e ki minista o e whanua. Pea koe whituuna o ku whale i ke puleanga pea moe wakai ange lolotonga koe ia o ku whakalao pe, pea moe ngahi tutu uni koe me whakamauanga ki hono o ange ai toloi, pea moe whakatatari, kai o lewa, ai ngāue, ai ngahi tautea koe ni, kai whai ai tangi. O ku i ainai ha tawhaaki e lava e whetuuna o whale iai ke puleanga, hange koea i he kupni mataha koea o e lao ki he mawhai o i he eik pare mea, hange koea koe whataha kau faiongoongo me eksea koe whale aleana ne pehe o ku wike taha tolu pia me komson whiri pia whakahoko ai malawa ke tō whakahoko ai whiri si ka koe nau ku whakahoko pe ai tangi i stiulai hange koea ko mea i ki foi baha taimi koe ni pe o kwai ha whahinga whare iai, na o ku kona o ku anghe whamauanga ai stay, kang nau tau pa te nau whoki pe ki whare alea, kai lava ke ki whakatatafi atu nau lakanga minista, kai ole wa ku whakahoko ai tangi he ku nake lawe whakanenai o pe he ai mawha tuki tuki mo i Mahu'inga o ka pau e kai ke e unseat nau tolu o kwai ngahi consequences pero mo ngahi mea a muiange hange ko ngai e ke hange ko ia ko lasi ke pe ai time tatau pe ko haile wa e mafa tuki tuki ki ai o ka pau e alwatu ai tangi ia ko o ange e nau stay ia nau tole fa mauanga pe fa ia te tangi ia pe kai ke ola lele ka tak fa mo ko ki fe hu i pe malo melman ai ka pau e fai te kamata pe ho fehu i fa Moimoi ai ka pau fai te tangi pe kai ke ola lele tau pe na fo i pe e whakahoko lewa ai u mea koen kono unseat pe mo no to na tol me he sea ona ngai sia fale ale pe koe mea taha ia koe o sio koe ke ono whakahifo ak nau tol me nau lakanga minista
Ko me ai o hange ko klave nai ko foi process ke he fokia o i he malu e pa mo mafai e pale mia i he foi step e taha ke tono fotu ko ni fotu at ke ni afio ke frahifo a minister ai ko ngahi me ai ko nga step ko ia pe mo ngahi fonga ngawe ko ia e fok pe ia ke pale mia ke fai ha ne fai tutu ni i ngahi me ko ia ai mahino pe ko ola kai ke ola lele appeal pe mahino e unseat mavahe pe me fale alea pe ko hinga fok pe e nau he kai ke lava ke minister ta haia ta al fale alea ko tapun mai fok e matapai mi fale alea ko os unseat nau tolu so oku ngai tu kunga pe ngai scenarios ia oku malava ke hoko pe e tafa ke ta o ke ko mafai ko ke hono fotu ke afio ke foko frahifo ata o i he pale mia ia ke ni fai ai ngau ko ia malo ko tau tatu ko ele babua ko matama ko ni ko wa na ni mai poli ai mai ko fiui no no be pe fros mai leva e son pa tau tu ko malo puto mau fakama'ala'ala bribery fo fai ke taladra ngai ahoni ko ngai ho possible he lao fili ko pe fo mo bribery he lao hia pe pa we tapi al hata haya o fakailo lao ngai ke ka polisi pe fakailo hia minister ke bribery ko fatongia attention ya le ho ko nai ko loya ki he minister pe ko fakafo loya ke Tokotaha ko no fakailo hia ka pau ko hopo ko whakailo i he lao hia, ko ki mau tolu te mau whakafofonga ai Tokotaha mamahi. Tokotaha ko alo whai whakailo. I he hopo hia, Sone? Malope to kalafika taki ko se uiene as faia Katarina tohi ka koe peke whakakato atu nei kai ke whakakato e ulakilea ko kuingoa ko san patita mo hauta fefine fifita me here tio o tumotu anga ofa malo bito malo la ya tu atensi ne ale tali fehui ko ni ko ngai fifili ko ngai fehui pene o si kamata pe no tali ye delay a bit of presentation ko mo fa malo atu ki malo malo kalafi pe fa malo atu ki a te enseñare he Polokalama le reo e fia fini ka venga Mahu'inga ko ni linda ko o falahi at ke te ko mo nga tari fehu i fai he fia fini ki mo pe pa pe ko ke he Palestini o Media Association ke ne ki fan ki le fra malo pe pane fra osia pe ta Polokalama he fia fini ko fe ma pe ki fra ilonga i mo fra malo e Polokalama to koni ai pureanga Australia ki he ngai Kautaha faiongoongo ai PACMAS. Thank you, Mele. O kōkore ke o whakamalu atu he ngai whakatapu ko o se noa o whaki i hea o whangani ka e whakakato a te whatongia ko i hea whiawhini. O ku matua ki hounga moni ki Kautaha o i kau faiongoongo Tonga MAT Assosciation of Tonga linta Folaumoetui ka koe attention ya le i hotali ai whakaafe nei o atu pia me Kautahani ke whakataata ho taimi me o ngai whatongia lahi o ku fuesiaka ke mea mai e whiawhini o whai ho mau whakamaama fengaueʻaki me ka venga Mahu'inga ko ia ki he Pule ai lao pia mo hono ngahi mātuonga me ngahi pouturiki kai pehe pe foki ki he ene Mahu'inga ko ia tau te whito ka te mautolu ko i ngā aue ko ia ka faiongoongo ko no atu i ngai whamatala o ku mooni pia mo totonu ko e mātuonga me ai hawhai tutuoni ai kakai o i whanua. O toi Mahu'inga maria mo māmange mau iloke ka vengani pia hoko e ngai vai ko ke Fakahoko pia pehe ki he
ngahi whehui o ku atu, ke whe maari e pe ko ngā ke hanga o tāli mai ke toi maʻala'alangi a ka winga Mahu'ingani. O ku i ka hale ai ai wheunga linta ke whahaaki e mau honga ia, he koloa, koe koloa pia e tonga mau mau koe whakamalo. Whatawang ke e kike whaiwia koe, he ngai whatongia ko toa pe, pia kai toi iai pe hataim te mau toi whakatangi atu, pia koutui pe e teke loto lelei pe ke toi vahe mok mau tolu. Pia mau kolwha Moimoi at ka panaha ngai whafotunga, pia mau ngahi lea nei kai ke tuha pia mo tau, pia moi whafotunga o e whiawhini. And on behalf of Media Association of Tonga, I would like to thank the Australian government through its Pacific Media Assistance Scheme, PACMAS for her continuous support with our press clubs, and here with us today, Miss Ella Scott, a big malo au pito from us. O atai pe whamalo ki he komiti nana whotutu ai whataanga koe whiawhini ki a tima, whamalo lahieni ki a taina, whamalo lahieni ki he kaha o koe e faiongoongo i tongani ka koe whanawako koe a me he tihe i o mō lawa mai koe e whiawhini, pe e whoki ki a Catalina, Kalafi, mok mōtol ko toa pe ngai Kautaha faiongoongo, whatawange pe te mō mauha e whiawhlelei, pa koe ngahi mea kone ku o mahi atensi niare te tau kukuku o tokonia ke tau fua whatongiga. Pea watai o whalahi ka te mōtolo no ko toa pe rinta, pea koe moi whatawange ke a te mōtolo ko toa pe ke whao whale e ki ho mō ngahi whatongia ko ia pe malo, ka tau whaos. E kong mau whamalo ke a te koe ngā koe mau au sia, ai whaosinga mo tō mui o e whatongia koe ni, mau whamalo ke a te koe e iki koe ngahi tāpuaki, kai pehe ki he ngahi mama o ke whamama ki mautori e whiawhini, e ngahi waiwahe o mai koe ia e linta ka koe atenseni ali ke a te mautoro. O mau koe whamoimori ke a te koe e koe ngā koe mau ngahi tōno no koe toa pe, ka mau hangat ke a te koe, koe ngahi whakamama me ngahi waiwahe koe ni, ke mau kukuia ko ngahi mo ni mea, ko ngā ke whate whito me ai e mau ngahi ngāwe, pia mo mau whakahoko whatongia. O mau kore atu ke ate ko e tamai, ke tāpaki whakawhoituitut, mau tori e whiawhini, hono ko toko toa pe, kai tau te whito ke a tenseni ale, ni ti luseane luani, kalafi, kai pehe, ke mau tolu ko toa pe, kau faiongoongo i he whonoani. Whai tāpakina ki mau tolu, whawhokāong mau tolu ko mau ngahi, api taktaha, ta mau kore whataha ngahi meani e sisukais, ko alkoho mau whamoi, amen. Pea ko e kakatoia o e Polokalama make i e whiawhiko ia o e aoni mei he Kautaha faiongoongo ko ia a Tonga i he fengaueʻaki mo e Polokalama tokoni ki he media me Puleanga Australia ai au ku iloa pe ku i pe ko e PACMAS whamalo ai pe whoki ko hiko e whetokoni ake o la vai ke whamawhalanga tonu atu i he retio e whaema walfitu poine ni maka maa whoki ai pesi Facebooka Broadcom FM Broadcasting ka koe a teni seniare koia ai Puleanga tongali ta Folaumoetui i he whakawhena e whai ki hono Fakama'ala'ala tau te whito ngai ka veinga ku whahano o tālanga i whelawhi i whoki pa me ngahi hopo o tau ko tau sitoa me iai ne o kei toi peange koe tangi mo e ngahi mea pehe ka kumatoaki Mahu'inga tau te whito pe ke whatongia tu whaki whakamatala kai uma a whoki a e mahino ki e kakai koia o e whanua mo tau tolo no kotoa whamaloa tai peka tek mautolo na e mea mai me he ngai wheitu ke he i Tongatapu ni peke toega ngai tuku i motu koia me i toke lau ka uma a whoki a tua Puleanga pea pehe whoki mo i whakatawange pe e te tau toi kau whakataha i ngahi Polokalama peheni i e kahau ko e kau whaifatongia ko ia me i heni enshin Tonga ki hono whamawholanga tonu atu e Polokalama koe ni ko lisia te tana tohi tu Paulea ka mawhaka alipate ki sina ka mawhaki
ki a Luciane Luani ka maafo ki a au ko Katarina Tohi. Ma aloha mo mea mai ka mo mea